kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngay. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Papanamanan Marinor Lisa. Iti ayan ni Madam Vilma, Marilidia. Ay nawaw, apay ijay. Anyat aramidem iti ayan ni Madam Vilma. Makit-kita mo't siguro dagiti flower vase nga imot ko, mare. Apay dagiti flower vase. Order ni Madam Vilma dagitoy. I-deliver ko iti ayanda. No kasta, crafter ka gaya man. Agar aramid ka mat iti kakasta. Wen, mare, isupay tiganan siya, Ayun mayat dayta no nagagat kalakit di nga agaramid. Iti panagkita, kat nalakalaang matkit di nga aramidan dagita. Anya? Di mo man naawatan ti imbaga ko. Agpatuloy ka kidin, tapno di ka mataktak. Umayak man na Inez. Anyat umay mugata ngayon, Lydia. Sa anak agumatang nana. Adala umay ko sa ludsudan kada kayo. Anya day jay. Damag ko, kat ada ka no maangay a programa ita a nutrition month, nana. Ay, wun. Iso tinagmimitingan mi idi kalman. Apay ngamin adi ka nakimiting. Naira na mo, ngamin nga ada na patag-alakad ko idi kalman. Anya tinapagmitingan nyo ngay. Pilyen daman ng ti best in costume, kasla idi na palabas atawan. Wun na kong, isumuti ko nada. Pagpaaramidan nyo ngay iti costume ti apo ko yaw. Awan pa'y, urayak ano anya ti ibaga dagiti naganak na. Ang amangan no di ay way manen kas idi na palabas atawan. Da kami ti mga ramay tapno saan nga isupay apaggastusan. Sika nga'y. Diyak pa'y amo nana, pagpanunutak man pa'y. No nawaya ka, mabalin mo't asikalaangan ti mga ramay. Makatipid kayo pa'y. Makitan to nana. Agpakada akon. Day tala ang ti umay ko sa ludsudan kada kayaw. Tapno ang mukmet ti aramidag. Nurlisa! Maray! Mabit lang ang maray. Rumuwar ka man pa, itaada na patag nga ibagakang ka. Anya day jay Marilidia. Amangan kunak no agar aramid ka iti kostyum para into nutrition month. Ayun mare, agar aramid ak nga rod. Agpaaramid ka kadimat. Wen kuma, agpaaramid ak iti para kinisiya. Anya adisenyo ti kayat mo mare. Kayat kutay na idumduma, kan bungga kuma. Nasken abungga aya mare. Wala, tapno mga bakti anak ko iti kostyum. Adda sampel mo mare. Tay kumaada ti bahay kubo na a kostyum. Kabaalam nga aramidon ti kasjay. Mabalin lang tamot mare. Iso na lang ang takomplikado ti kayat mo. May mayat no adda sampel mo tapno adda pagbasarak. Sige, mangkita apay iti sampel. Ipakitak to kung kano nakapili akon. Ibagam to adagos kanyak ano nakapili ka iti disenyo ang kayat mo. Tapno marugyak mo ti agaramid mare. Kunaklakit din o binayada mo ti udi tayo asang aribo dito store ni Nana Inez. Bakit? Saan pa'y nga rod lakay? Ay nawaw. Apay saan ngay? Adamot intod ko apagbayad mo. Saan taada pa'y napatag-apang usarak iti kwarta. Anya manan? Ibayad ko pa'y laang iti kostyum ni siya. Anya kostyum manan day tayo? Kostyum na para ita a nutrition month Agpaaramidak ngamin kininor Lisa. Tapno bungga ti kostyum ti putot mo. Saan mabalin asika ti mga ramid aya tapno saan tayo na magastusan? Awan nga rod ti materialis lakay. Kan may mayat no ipaaramid tayo. Ta expert ni Norlisa. Sigurado napintas to ti kostyum ni siya no iso ti mga ramid.
Naabak ni siya di napalabas atawon kat. Nasken abumawi ak ita. Na yun, bakit? Amom lang arudan ngagkurkurang ti kwarta tayo. Ti pala mapampanunot mapaggastusan mo. Di mo kayat ang mga bakti putot mo iti best in costume, aya! Dahito iti kayat ko adisinyo, maray. Bongga ka. Isu nga ron akayat ko nga aramidem tapno bongga. Kargaam to iti aduan nateng kan prutas Kan numabalbalain, tay ko man na idumduma kan bongga. Tapno sigurado a best in costume ti anak ko. Manungaal daw kumat nga aramiden day tano ko Ngam ka ba alam ka day? Wen, kabailak Isu na laang tasangari lang ti budget ko, maray. Anya, sa nga ribo ko ng maray. Wen, maray. Isu lang amin ti kwartak ita. Kurang ati sa nga ribo maray. Kurang pa'y day ta maigatang iti materyales. Sakit kayat mo nga adda ti bahay kubo ti costume ti anak mo. Manungay kuma. Mabalin siguro ti 3,000 maray. Ay nawaw. Nanginalaunay mo ta 3,000, maray. Siyempre, nanginamot ti materyales. Plus tangdan ko pa'y ang mga ramid. Kurang pa'y kit di ti 3,000 tutuusan. Discounted daytan tagam ammo tamot. Saan nga rudan, maray? Syaklatan ti mga ramid para iti anak ko. Nanginalaunay mo't day ta asingir mo. Okay, may mayat matlaang no sikat ti mga ramid tapno among tirigat na mare. O ilaunay mo't day ta apresyong. Kat artificial laang mo't dagiti materialis mo. Kayat mo ti bongga a costume, ngam low budget ka mat. At dayamot kasta mare. Diyak amukang ka? Demanding ka pa'y mga rod. Nagado ti request mo sa ita. Sa nga ribo laang ti budget mo. No bongga ti kayat mo. Nasken abong gamot at ti budget mo. Kumusta ngay? Nalpas ti dilyo ka ni Lydia. Saan anatuloy tatang? Saan anatuloy ko nam? Wen ata nangina kano ti singir ko tatang. Inikak lang aruden iti discount. Mano ti budget na aya? Sa nga ribo ka no, kat komplikado ti disenyo akayat na. Nagadupay a request na. Bongga ti costume akayat na. Anya, Lugi akmet ano kas jay, tatang. Saan nga umdas ti sa nga ribo a maigatang iti materyales. di isulatan ti mga ramen. Iso ti imbagakan ko na itay. Ngam nagadupay la sa una. O kano ti presyo. Narigat mo ti agaramin iti kostyum. Ti amuna siguro kat nalakalaeng ta artificial dagiti materyales ko, tatang. Agpasentro ak italakay. Ada ipagatang mo. Awan bakit? Anyat aramidam ijayaya. Mapanak man gumatang iti materialis. Materialis para itay. Para iti nutrition month costume ti anak taa. Ay nawaw, kunak man no agpaaramid ka ni Norlisa. Saanan? O imot ti singir na. Nangina unay. Ang mga nunarigat ti ipapaaramid mo kinkwana Anya anarigat? Bahay kubo, natnateng kan prutas laang matdayjay. Artificial pa'y dagiti materialis na. Siyempre, no bongga ti kayat mo, talaga bonggamot ti presyo bakit? Isungarod asya kun ti mga ramid, tapno saan nga isupay agastos. Okay may mayat man ano si kalatan ti agaramid. Lumabas ak na Ines. Sige lang nakaw. Sa dino ti papanam aya. Agpasentro ak man nana. Mapanak gumatang iti materyales para iti costume ni siya. Nasa papay mo. May mayaten ti nasapa nana. Tapno napintas to ti maaramid a costume na. Sa bagay mo't kit di Agpaaramid ak kumakin ni Norlisa. Ngam imot ngamin ti presyo na. Kasta aya. Wen nana, nakangingina, kat costume laang mati ipaaramid ko. Ang mga nubongga a costume nga minti kayat mo. Medyo, nana. Isumit lagayam ako nam anangina. Basta, ti singir da di Norlisa. Ti costume ti apo ko yung ay, saan pa'y anarugyan? Saan pa'y nakong? Awan pa'y materyales a maaramat. Ay, ang mga no agapura kay tumanan no kwa nana. Tinapatag agad adda costume ti apo ko.
Ibatik man day ti order ni Mariteria na Ines. Kano nga alaan na. Dagasan na inton madamdaman na. I-deliver ko kuma iti ayanda ngam awan kanumot tao ijay. Sigay, ibatim pay laeng dita. Basta umay nanto alaan adagos Wala na. Costume siguro ti anak na daytaan niya. Wala na. Para kano iti nutrition month da. Kunak to pa ikay. Ay na, nagpintas Iso medyo nanginamot, tanarigat maaramid na. Ay wen, naibaga ni Lydia nga kano ti singir mo kunkwana. Talaga laeng nga awan kwarta na dayjay nana. Anya ti disenyo nga ipapaaramid na kun kaya. Kayat natay adda kano bahay kubo na, kun adda artificial anat nateng kun prutas na. Bongga ti kayat na nana. Isumot lagayam anangina Wala na. Bongga ti kayat na. Ngam low budget mo. No bongga ti costume kayat na. Bongga kumamot ti budget na Kastamot lang ang timbagakan ko Ngam natangsit na. Agkalintegan pay lang. Kunak man no bongga ti aramida makostyum. Katuan mo't. Apay nga raw, dabasit lang taginatang mga materyales. Kasano ko kat nagngingi na ti materyales. Gimatangak pa'y itiglugan, kandad duma masapsapol ko, tapno maaramid ko day ta kostyum. Kasta talaga, Mangkita akto di tarwar, amangan no adda pa'y mabalin ang ma-recycle dita. Wala na, tapno di iso pa'y magatang. Oray saan nga binanabungga? Saan ang mabalin? Saan ang mabalin ti simple la ang kanyak? Ipilit mo ti bongga kostyum kat narigat nga road. Anya narigat mo't nga ibagbagam. Nalakalaang daydyan niya, no awan na saya at nga ibagam, agulimag kalatan. Nutrition man kostyum mat manan day ta aramida, anak kao. Tatang, order day tungoy. Kunak man no saan nga agorder ni Lydia. Saan mat nga tatang? Sa bali ti akin order iti aramida kanya. Ay, kunak no isulat ta. Narigat akasarsarita tatang. Lugi aklaang no iso ti agbali na customer ko. No bongga ti kayat na. Adda kumabot nga rudakkel a budget na Di na mapanunot day tatang. Ti kayat na kat bongga ngem low budget mo. Lukas ta akurang ti budget. May mayat no ibaba na basit ti standard na. Ay, jak amo iti dayja ang tao tatang. Nagadung nga amo na. Saan pa'y ang makaaw-awa? Saan ka di pa'y analpas day ta? Ay nawaw, di mo makita ya? Nay, apay anapudot ti ulong ngay. Kit-kita amasaan pa'y analpas, kastapay lang ti saludsod mo mo. Mano nga aldawa na day ta tira aramidam. Makauray ka kadingamin. Kat ni, inton Friday ti nutrition month da. Dinakpay man kasarsarita. Taktaken naklaang iti kastangar aramidam. Dumawatak man iti bulbulong iti arubayan nyo, Nana Ines. Para iti costume ni siya. Wan Nana, Ay nawaw, saan ka di pa'y analpas? saan pa'y Nana? Bungga ngamin ti aramidak a kostyum na. Ala, mga lakalatta di tanoan niya ti kasapulam. Daytoy ti kostyum ti apo ko yun, Nana. Simple laeng. Ay, mas bongga gayam ti inaramid ko no kasta, Nana. Awan mo't nga minan oras kong agaramid iti bongga. Awan mo't laeng kwartak apagbayad ko no agpaaramid Di yu kayat ti mga bak iti bis in costume, ayan, Nana. Tinapatag kanya kat ag-enjoy ti apo ko. Uray saanen ang mga bak. Pangideliveram iti dayta a costume. Ni, sikamot kayam Lydia. I-deliver ko man iti ayan da Madam Elvira. Apay akas ta adisinyo ti inaramid mo para kang kuana. Nagtulag kayo siguro anya. Kasto'y adisenyo ti request ni Madam. Iso nga inaramid ko mo. Naa, manungay ti kasta. 3-5 mare. Nakangin na launay mo. Siyempre mano nga aldaw mo't nga inaramid ko daytoy. Logi ti customer no kasta laang.
Apay ko maamalugi nga Kan may sa, adda kwarta da Madam Elvira. Barya laang kadakwada ti 3,500. Anyat kayat mo asawan? Ay, awan matkit di mare. Ibagbagak laang tagpaiso. Awan ka nung nga minwayada ang mga ramid. Iso ang nagpaaramid da kanya. Ay, makapasuraw! Ay nawaw, anya manan ti pakasuro na maya. Naabak manan ni siya. Saan nga iso ti best in costume? Saan nga rod lakay? Ti anak dayje nga Elvira kit din tinangabak. Sana ba rin Saan mo tanas ka na mangabak ni siya? Basta nag-enjoy lakit day, mayat na jayon. Wana ngam sayang matibanog ko. Naimbag ko ma no ni Elvira tinangaramid. Saan tayong paaramid damot iti sa balay? Ti disenyo pa'y akayat ko ti inaramid ni Norlisa para kang kuana. At nangarod kwartada, kabaalan da ti agbayad. Sa orti kas jay. Day tatijak kayat ken kakad. No saan mo amaala ti kayat mo, nagado asaom. Amom no asino tinangabak iti best in costume ijay pagadalan nakaw. Asino, Nana Ines? Ti anak ni Elvira. Ha? Agpaiso ka din, Nana? Wan. Ti damag kukot si katinangaramid iti dayjay. Siyak nga rod, Nana. Nagpintas nga may tinaramid mo. Wala, tabinayadan namot iti husto a presyo. Kan saan anagado ti request na, Nana? Saan akas iti daduma dita a demanding da? Ngam low budget mo ti kayat na. Kasla ni Lydia laeng Mahilig day iti bongga, Nana. Launay mahilig iti bongga. Ngam di na kayat ti aggastos. Sayang lang ti banog ko anang aramid iti dayja a kostyum. Isumot lang asaan anangabak. Okay laeng mat no saan amang abak ti anak mo. Kas nakita ket nag-enjoy mat idi nutrition man. Wan angam sayang ti gastos kan banog ko nana. Tipay laang mat anak ni Elvira tinangabak. Kat saan mat nga isuda tinangaramid iti dayjay. Ginatang damot. Anya launay ay ti pagsaksakitan tinakam mo. Kabailan da nga rod ti gumatang. No nagpaaramid kamot ken Norlisa, amangan no si ka tinangabak. Overpricing dayja a Norlisa. Husto laeng ti presyo na, tabungga kanumot ti kayat mo. Ado pa'y ti request mo ken kuana. No bungga nga main, namnamaem anangin namot. Madimot no bungga ti kayat mo, ngem awan mo't budget mo. Ninanamot. Narigat mo't laeng ti agaramid iti kostyum anya. Ado a proseso na. Amom dayta, tapinadas mo tinagaramid. Di mo mutlog yun ati padam a tao. Si kamanan ti lumabas. Anya ngay dayta? Overpriced a flower vase manan. Overpriced mo't nga bagbagam. Kasanong agprogreso ti biyag mo no kasta tiwagas mo. Nay, anya ti kayat mo asawan. Nangina launay ti singir mo kadagiti lakom. Tapno awan ado asaom, ipadas mo mo't agaramid. Apay, nalakangarod ayat ti handmade ako nada. Manunga oras mo't sakbay amalpas ti may sa project. Saan ka bumaknang iti kastangar aramidem kunak tumot? Nalabos ka? Gaputa saan ka pinagustuhan idi nutrition man? Kastamatan ti panagsasaom kanya. Inton sumaruno nga men, di ka agbalin a demanding. Di ka agarapaap iti bongga no awan pagbayad mo. Nalawag ka din, Anya? Maminsan pa'y nga damang ko. Talaga makaraman kan kanyak kunak tuman. No naabak ti inaramid mo a kostyum ti anak mo. Aklo namun. Oho? Saan a deserving tinangabak? Pangit ti inaramid mo? Kontrolem tangiwat mo. Tamangan no saan ko ang makontrol ti bagi. Kat anya pa'y ti maaramid ko kan ka. Maminsan pa'y Maminsan pa'y kunak langarudan. Makita. Ay, nawaw! No bongga ti kayat mo, nasken laeng nga rod a nakasagana met ti wallet mo. Saan mo alugyan ti padam a tao? Bayadam ti husto a presyo. Iti kasta, maliklikan ti gulo.
Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to'y YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaammo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Asino di kasarsarita ti landlady tayo? Presi kano, tinagan na. Anya kano matigagara na dito'y? May nakinita ti bakante asilid, papaabangan ni Nana Marina. No kasta, agabang day di ababae dito'y? Wan, apay, ada parikot? Ay nawaw, amangan matnudugyot day jay. Diyak kayat ti maistres kang kwana. Saan mat siguro? Kita ma, di mo manan apaan, no patuloyin ng abangan ti bakante asilid. Agbayin ka mo't, Dipindi nudugyot ngay, di talaga amakangag kanya. Agin dadalus ka, ket may sakamot adugyot no daduma. Saan man asyak ti pagsasawam si ka Joshua? Nalipatam samot alima atawan kun nga agab-abang dito'y. Anya kumayta, no 5 atawan mo nga agab-abang dito. 5 atawunan, kayat asawan day ta, siyak ti kabayagan kada tayo. Ket, no si kati kabayagan, feeling boss kamatan dito ay kasta ka di. Feeling landlady kamatan. Nalablabas ka pa yung agsasaungam ni Nana Marina. Di ta ka man langan, awan pa'y sirsirbing mat akasarsarita. Anya nga ay presinak kong, magustuam ka di ti ipapaabang ko asilid. Kumon ti kusina ken CR, nga matlis, da kayo laang ti mangusar. Ken agdaldalusak metkit di no kasta nga awan aramidak. Bali talo kami laang nga agnaed iti second floor, nana? Talo a kwarto laang dayjay. May 3 ka no bilang. Sige, nana. I-reserve yung aruden ti bakante asiled para kanya. Ngamnas ka na bayadam ti deposit. Tapno sigurado asikan ti agnaed itoy. Tapno saan mi nga ipaabang iti sabali. O sige, nana. Itad ko ti down payment. Itamat laang. Ngam inton Lunes pa'y nga umakarak. Ta saan pa'y analpas ti kontratak iti pagababangak ita. May mayat matkit din no inton Lunes nga umakarakad itoy. Ta ipatarimaan ko pa'y dagiti nasken a matarimaan. Agyaman ak unay, nana. Awan anyaman na nakong. Ipatarimaan ko adagos ti siled inton bigat. Tapno presentable no umakar ka. Daldalusan nyo matibakan ti asilid, Nana Marina. Taadamanen agabang. Adda kasukat ti pimanaw a border. Impa-reserve na gayaman. Addamanen kadwayo kan Joshua ditoy. Basta saan adugyot, Nana. Nukit kita eket kaslasaan mo't. Kan maysa, babae mo't dayjay. Adalatama dagiti babae adugyot, Nana. Di ka madanagan, takasaritak to no agnaeden ditoy. Nasaya at mga runo kasta, Nana. Tapno awan ti agbalin aparikot may. Diyak ngamin kayat ti dugyot akabalay ka. Awan pagdanagan nyo, tano may papan kadagiti agabang, napili akmet kitdi. Sa anak amangala iti dugyot a border, hana nakong. Agyaman nak, Nana. Ituloy yun ti agdalos, tagluto akmetten iti pangaldawak. Daytoy laangan tinabati adanum tayo? One friend, schedule nga min titanom ditoy. Every other day, isong enton bigat manan nga da. Ay, kastaya.
Lihana mo't ngamin. Pinaglaban na kitin ti danumi ti drum. Anya ti schedule ti pa naglalabad ito'y ay ha? Ira na tayo ti aglaban at dadanumi ti gripo. I-reserve tayo ti maurnong iti drum. Iti kasta. At daramatan tayo no awanan danumi ti gripo. Ah, okay. At dadanumi ti drum di ruwar. Ng pag-flash lang na ijay. Sana mabali na pagluto tan narugit mo et. Tinapatagkat at pag-flash tayo. Saan nga isupay abayadan tayo? Wan mat di makatipid tayo ita pa nagtutudo o rekas kasano. Ayun gayam, anya ti schedule ti panagdalos tayo iti CR. Awan, clean as you go latta, tapno nadalo sa kanayon ti CR tayo. Da tayo lang matket di atalo at imangusar. Adamat bukod da CR di ta third kan first floor. Ay na, unak langit din o asino tayo nakalalaaw nga gilinaw. Ti barong gayam a border. Apay ka di, Hana. Naa, di mo naawatan ti imbagak aya. Nakalalaaw kalaunay. Ni, saan mo't Anya asaan? Kano makasinga ka itipadam nga agab-abang ditoy. Inayadam mo't ati aginaw. Ay na, pasensya ka no na-disturbok ti pan naturog mo. Inayadam ang amin. Jack kayat ama ulit ti kastoy Wen, inayada ko, tapno awan maibagbagam kanyak. Kasta Irespetum ti padam a border. Saan laang atibagim ti pampanunutom. Makasinga ka iti panaginana da tao. Ay nawaw, da kayo mat gayam day tataoli. Anyat masapul yo? Umay ko lang itad to isaba para ka na kayaw. Sobrang amin ti impaw iti ka anakak. Limi kabaalan nga ibusan ka nanayo Marina. Sige tata, idisuyo pa'y laang nga rod dita. Ipingayam to dahana kan Joshua ha. Un tata, agyaman ako na Sige, inlakaon. Ay, mabiit man laang gayam tataoli. At akanipay masapul mao nakaw. Itad ko ti bayad ti abang ko itaabulan tata. Amangan no malipatak tumanon. Linaanam Marina latan ti kasaritam, tagpirma kamot lang, itilistaan na. Jakmat ngamin maranranaan ni Nana Marina di tabalayo. Makumikom samot day jay. Adamanan ay tayan ti kaanakan may. Naki-birthday. Agawid to day jay inton rabi ay. Iranam ti mapan iti balay iti alas city ti rabi ay. Ta sigurado nga addan ni nanam. Hay, makabanog tag trabaho. Narabyan ka ita Joshua. When ta pinag-overtime na kami ni sir. Ay, day tamot tirigat na no adda boss. When nga ron, sarak mata makareklamo, tama nga no ikatinak iti trabaho. Tinapatag-akit adda overtime pay yung. Ang damat kat di, Tanya lang, tamabanog mat ti bagi. Oh, ginatang mo ti makikita ka sa ba? Saan? Inted ni Tata Oli dagita. Ay, talaga na singpot dagi nga agasawa si ka. Managparabor da. Un nga rod, pagbibingayan tayo kanumanan dayta. Kaano lang, iti nang tinday ti kamote. Ita, adamanan sa ba? Pagyamanan tayo tamairan-ranod tayo iti ipaw-paw iti kaanakanda. Kukam talima piraso. Itad mong tumot kinihan na talima anabati. Saglilima tayo. Si kantimang tadkan kwa na. Taamangan nuko sila panakmanan day jay. Ugali nan ti kasjay. Ang di ka agpaabakin kwa na. No ko sila pan naka. Ko sila pan mo. Tapno di na panunutan na mabuteng kakin kwa na. Hana! 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 Ay nawaw, saan mo't asumungbat? Sapay nakapigpig samot ti music na. Hana! Hana! Apay aya, adar aramidok dito ingam tuktuk kamat atuktok. Anyat masapul mo aya. Mabalin ka di apakapsutam ti music mo. Mangag namin iti siled ko, katanyat urasan. Panagiina namanan. Saan mat anapik sa ti music ko No da kami tinalaaw saan ang mabalin. Ngam no sika tinapig sa ti music na, okay lang? Naa, apay ako sila panakngay. Un ata man naging bubukod kalaunay mo. Kat agpapada tayo laang mat nga agab-abang ditoy. Agpapada laang tibaybayadan tayo.
Ngam no ang sasao ka, abak mo pa'y ni Nana Marina nga akin kuko iti balay. Sensitibo launay mo, day taalapayag mo. Hay, una yan. Kasla ubing mati agab-abang iti daytoy abalay. Apay, anya man ti pakasikuram si kahana. Ay nawaw, di mo makita dagitoy aya. Di mo makita anarugit ti lababaw. Adapay inapoy kantultulang. Awan amok dita, ha? Ayan ni Prese. Di pa'y matsimangpat. At trabaho na ita. Isulakit di ti akin aramid iti kastoy. Dugyot a babae. Nakitam ka di. Saan? Ngam asino kumapay ti daduma a dugyot ditoy. Ay, di ka gindadalos ko nakmanan. Tanong maminsan, kat saan mo mat nga ugasan ti lababo? Ibagam iti dayji a Prese, tadalusan na ti lababo no sumangpet. Di mat agbain dayji a babae. Ammo na asaan laang nga iso ti mangus-usar iti lababo. Kastapay laang ti aramiden na. Dugyot! Sika tinaudi ang nagusar iti banyo anya, Prese. Diyak mo apay ka di. Nakarugrugit nga rudmanan. Diyak amukin ka dinalusak mo ti banyo itay sakbay arimwarak. No dinalusam, apay nga rod ang nakarugrugit. Hay, ang pabasol ka man ngamin ako nakon. Apay akasta kaya. Dugyot ka mo ngamin. Laglagi pam, asaan ka ngagmay-may sa iti daytoy a boarding house. Hoy, tapno ibagakan ka sa anak adugyot. Agtanang ka man mat. Diyak kayat ti ugalim akasta. Basta agpabasol kalatan. Dalusam ti banyo No ibaunak kasla si katibos ko. Uray na minsan laeng, diyak pa'y nakita nagdalos ka iti banyo. Iso asaan asyak ti pagpupudutam. Tano siyak ti mauma, ipulong ka talaga. Nangig ko ang agapa kay manan ka ni Hana. Kasano, katsyak akanayon ti makitkita na. Apay ka nung manan. Anyat pagpupudutan na dya babae. Narugit ka no ti banyo, katsyak manin ti pabasulin na. Kat no iso tinakita ka nagusari ti banyo itay. Aramid na lakit di Ipasa namanen kanyak. Isapin manaw ti sigun nga gababang iti silid mo. Ta demonyo matday ta Hana. Naungungit pa ngam ti landlady tayo. Kumpurmi mga rod ti pagungungtan na. Kasla ibirbirok na laang ti pagapaan mi. No kasjay nga adda ibagana. Sung batam, tapnusan nga agruwam. Di ka agpaabakin ko na. Di bali saan mo't nga isuti akin ko iti balay. Feeling landlady lang amin no agsasao. Feeling akin ko iti balay nga oresan mo. Nanay. Ay nawaw, adda ka magayam dita, Prese. Itaypay Sipsiputan naksamat. Aywan itaypay. I-flash mo matabawl malpas ka. Asino ka kumamang ibaga iti kasta kanyak? Ha, si kamo lagayam ti saan amang i-flas iti bawl. Makauray ka kadi mo ngamin. No awanak ditoy, sigurado adi mo i-flash data. Pagkunamot, Madlaw matkan ka. Aging dadalos ka laang. Ngam no awan kami makakit-kita itar aramidem. Apaw, dinudugyot mo ti aramid mo. ay, agtanang ka, Prese. Diyak magustuhan ti kasta pa nagsasaong kanyak. Oh, makitam data. Makaungat ka, tamapaisuan ka itimbaga. Dugyot a feeling akin kuko iti balay. Anyat ko na, ulitin man. Ibatong tibadot na Saan ka kabutan? Nangig ko nga dagap apa a borders itay Marina bakay. Asinaw lakay. Boses na hanakan presi tinanggag kao. Ay nawaw, ang mga nuad dadida nagkinawatan. Ang mga nadamanan insawang ni Hana madingap inti tabas tinila na dya border mau. Inanawam kumaida Awan mo't nga ron agpaabak kadakwada anwa itay. Ay sos, ang mga naglinaw ang damutan ijay. Jak amu mapan kay tayan data kasarita mida. Di dalag bain iti para da nga agababang. Kunaklakit din no nagbalbaliw da jay ahana. Day talatagayam makiap-apa ti paglaingan na. Jak amaw no sino tinangirugi iti apa. Bakit? Basta nanggag ko lang agab-apa da. Ay una yun Sikalatan ti makisarita kadakwada. Amuay no sino tinangirugay. Tanong ni Hana manan. Papanawam kidain. Day tala makiap-apa ti amuna. Sakit ti ulaw na dya border mau. Nagsubang kayo kanukin ni Prese.
Agpaiso ka di, Hana. Aywon, agpaiso na. Nagsubang kami idi awang kayo. Iti anya agapaw. Ada dugdugyot ta baro abordreo nana. Asino tinangirugi iti apa? Iso wano sika. Isuna nana. Apay asyak ti pabasulon nyo. Kat nabayagan nga agab-abangak ditoy. Taamangan no inaramid mo matkin ni Presi. Ti inaramid mo iti sigod a border ko iday. Amangan no feeling boss ka manen dito, iso ang nagsubang kayo. Nagbalbaliwa ko nana. Jay baro aborderyo ti bagbagan nyo. Tasabsabali ti ugali na. Managdakdakas a babae. Adda ka di dita? Awan nana, rimwarmot itay. Inton malamlaangan akasari tayo. Sigurado ang malamanan ti panagawid na. Anyat nagapaan nyo kinihana idi kalman, Presi nakaw. Hay, no amuyo laang Nana Marina. Timbaga ni Hana kanya, katsabsabali ka no ti ugalim. Managdakdakas ka kano. Ay nawaw, siyak ti managdakdakas, Nana. Isumot ti kunana. Ulbud day a babae. Anyat po doon napasama kaya. Nagapa kami ta feeling landlady day a borderyo, Nana. Anya, Siyak ti pagpupudutan na. Uray iso ti dugyot. Siyaklat na ti pabasulan na. no kasta, makiap-apa pa'y lagayam day at tao. Ay, Nay, adda kayong magayam Nana Marina. Naimbag arabi iyaw. Naiturugan na itay. Kaririin ko laang nana. imayak tanapatag ti pagsasaritaan tayo atalo. Naimbaglaangan tanakariingkan. Mbala, agtugaw ka, tanapatag ti ibagak ka na kayo adwa. Aging gaitakot sakit ti ulo day chay ahana. Isumanan, tinangirugi iti apa. Wen lakay, pagpupudutan na kanungarod ti baro a border. Naimbag kumaano aklunan na ti biddot na. Saan ta ilibak na mo? No sakti ka, papanawa mo na hana bakit? Gaputa iso ti kabayagan ang nagabang nita. Kastamot tan, ti aramidin na. Dayta nga road, awan respeto na itipada na nga agap-abang. Papanawam kit din. Sakit ti ulo lang ti border akasta. Parikot kulaangan ita no kasano nga ibagakken kwa na lakay. Basta papanawa maun. Hindi pa ilaan na ibagakin kwa na aliklikan na ti makiapa. Ngam awan mo't manaknakam na. Ay, una yan ay No di tapay nga agnaad na ahana. Awanan na. Ang mga no pumanaw manan ni Prisay. Ore ni Joshua. Ang mga no maumamatan iti ugali na ahana. Wan nga rod Pero huisyaw ti border akasta bakit? Saan lang akadag iti pada ng agab-abang? Ore ti negosyo, maapiktaran pa eh. Ano sam ti agbirok iti daduma apag naedam hana nakong. Apay kumakat adamot abangak dito'y nana. Papanawon kan. Anya? Dayta nga ugalim ti jak kayat. Idi pa'y abinagaan ka nga irespetom ti padam a border. Ngam anya tar aramidam. Saan kumamot akastaan nana? No anya timbagak iso ti masurot. Jak kayat ti border asakit ti ulo kunak tumot. Papanak nga rod ngay no papanawan nak dito'y. Sumapol ka iti sabali a pagabangam. Nasaysayaaten a pumanaw ka. Ngam ti inal daw a makiapa ka iti padam a border. Sikat ti makagapo, no apay papanawan nak ni Nana Marina. Ni, apay asyak ti pabasulam ngay. Una, tanagado nga isyong. Sipod nagabang ka iti daytoy abalay. Sikat ti nagbalin ariribok iti biyak ko. Si kalangarudan tawan respeto na. Siyak pa'y laang ti pabasulam. Agpay sumat! Anya man hindi mapaspasamak dito eh. Magapapa kayo manan. Bagbagam day ta aprise. Damang ko kat papanawin na kakanunin na Marina. Gapo kini prise, isuti malas ditoy. Si kakit di ata si kati parhuisyo kada kami. Rugyam ket din timang sapol iti sabali a pagabangam. Ket na damabirukam. Erespetom nagiti pada borders. Di ka ngamin feeling akin kuko iti balay tapdo di nakapapanawan ti landlady. Pemanawan ni Hana? Adda di tawiting shade. Agur oray iti pangiluganan na kadang iti gamit na. Ay, kasi. Ngam awan tumat manaknakam na. Husto lang, tinaramid mo bakit?
Anom ay ati burdan no sakit ti ulo mo't lang ti ipaay na ka. Sa bagay bareng pagnakman na mutan day ta napasamak. Sumurot ka kida iti kusina at mangal daw tan. Tanay, anya turasan. Lakay, mapanaklabit iti ayan ni Hana takasarita. Anya pa lang ti ibagam ken kuana. Bagbaga aklaeng. Yala, mapan ka nga ruday. Hanggang di ka agbayan Sumurot ka dago si iti kusina at mangida sara ka uniti kanenta. Lakay, mabiit laeng dayton. Ay, nawaw! Amuam ti limitasyon mo. Liklikam ti makiapa ken agunget. Nang runa no awan mo ti madingar aramiden daken ka. Iti kasta, saan da ka apapanawan? Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Anya pa'y lang aramidam na nasusan. Apay ka di madam, ada ka di pa'y kasapulan yaw, no kayat yung inuman, tay timplaan kayaw. Nakapigpig sa ti panagsaom. Kat asidaglang matkan kanina nasusan, hane. Agdal na ka man si ka, Sebastian. Ti kayat ko, kat makigiddan ka amangan kada kami, nana. Nay, saanen madam, mga naktulaangan kalpasan ti panangan yu kini sir. Mga lakakit di moten iti kanam tamangan kan. Adu pa'y tinasken nga aramidam inton madamdama. Sayang laang ti oras mo, nubuy-buyaan da kami amang mangan. Ay, kunaklaki di no concern kandiyak. Di nalagayam kayat masayang ti oras kaw. At iti parakan ka. Ibusam day ta. Ay, unay kan, hane. Nayunam mat iti karne, Umdasan day ta. Madimit laang ti adu akarni. Awata mo nana. Agyaman naklaunay, madam. Kas na kunak itayan. Rugyang meten ti mangan. Sayang ti oras mo, nubuy-buyaan da kami laang. O sige, mga nakon madam, makigida naklaangan kada kayaw. Pasensya ka no italaan nakaawag kak, Pascual lakay. Okay laang, baka maawatan ka. Baka awan trabaho mita. Ada, ngam imbaon nak ni madam nga agpalingkay, iso ana panunot ko ti umawag kang ka. Kumusta na iti bus mo ngay? Nasayad na kadimot lang kan ka? Nasingpet ti lalaki nga amaw, jay babae laang ti sa anak asigurado lakay. Ay nawaw, apay asan ka sigurado ngay? Kumaro mo ngamin no daduma. Ang amjak amua, awan pa'y ngamin makabulan ko ditaw. Nay, kita no naulpit na kan ka, agawit ka langan ditaw. Pakpakanandak makiday, kan saan dak akab-kabilan. Tila ang ngamin ngiwat ni madam, tijak kayat no daduma. Ay, ang mga no talaga nga strikto lang ti babae abus mau. Wan nga rod lakay, baliwak tumanan ti umawag. Asidega kon iti palingkay. Sigay, agan anad kamot dita bakay. Uray da kayaw, agan anad kayo mat akanayon dita. Ni Nana Susan ngay. Saan pa yasimang patani? Manulaang matimpagatang kukankwana. Di ka makauray mat. Awan pa may sa oras, ipod nagrubot ni Nana Susan. Nakabumbuntog si ka.
Oray si kamat nagpalingke ka. Mapanti mano nga oras. Ay nawaw, dinak man ikumkumpara iti babaunan tayo. Saan? Itanya aga po nga ikumpara ka nga. Ibagbagak lang tagpaiso, honey. Ayun gayam, adda na patag apag nakita. Interview ti empleyado ang nag-apply iti grocery store tayo. Okay. Ibagam ka na nasusan ha, agluto iti makan taagawid akmat adagos. Sa anak nga agbayag ijay. Uy, honey, areglado. Sapsapain nyo man ti agriing inton bigat nana. Adda ipaaramid yo, madam. Anya kumapay ngay, aglabaken agdalus nga ah. Ah, wen madam. Alas 5 iti agsapa amariingak inton bigat. Agalarmak laengan. Nasaya at mat nga rod no kasta. Agdalos ka iti uneg ken ruar ti balay. Punasam dagiti kabinet akataptapok. Nalawag ka de. Wen madam. Ada ka di pa ipaaramid yaw ta ilistak. Tapno saan ko amalipatan. Agluto ka pa'y gayam. Anya ti kayat yo asidaan, madam. Mangigisa ka iti natang kan mangisabaw ka iti karnet baboy. Areglado, madam. Ilistakaw, tapno saan ko amalipatan. Okay, mabalin mo matlaangan ti maturong. Okay, madam. Good night. Tibilin ko anana. Sapain nyo ti agriing inton bigat. Tadyak kayat ti katulong ang maaldawan amariing. Na, aping agtugtugaw ka laang dita, nana. Awan mo't maaramid, madam. Nakaluto ka ka din? Nalpasen, madam. Aden na poy? Kalutluto laeng, madam. Nagdalos kan? Ay nawaw, siyempre madam. Isungarod tibilin nyo kanyak idirabi masapa ak nga agdalos. Diyak nakita nagdalos ka. Ha? Amangan mat na ululbudan naklaang. Kaririing yu laang mat ngamin, madam. Ti kayat ko kat makitak nga agdaldalos ka, nana. Ay nawaw, di kayat yu asawan, agdalosak manan. Ulitak manan, madam. Kapilitan na, tadyak mat nakita nagdalos ka itay. Bigat anak kapigbig sa ti panagsaom, honey. Kasanumat ngamin, diyak pa'y nakita nagdalos ni Nana Susan, kat kunana analpasan. Kasano ko mga minamakitam kat kaririing mo laeng. Uray na minsan, diyak pa'y nakita nagdalos day ta katulong tahani. Saan pa'y takanayo na masapang agdalos ni Nana Susan. Nakaturog ka pa'y laeng agdaldalusan. Ay saan? Ulitin naman ti agdalos ita. Kat nunalpas itayo, honey. Ulitin naman tadyak nga rod nakita nagdalos itay. Ay, unay kamatan. Mambanno gamot ni Nana Susan. Imbis nga ginana kumamatan. Ha? Susweldoan tamang. No kaya't mo ang makita ti panagdalus na, buyaam langan iti CCTV tayo. Kumpleto mo ti CCTV dito balay. Wala saan? Sapsapam ti agriing tapno makita mo iti personal. Na, dinak man isuro Sebastian. Amok ter aramida. Ay nawaw, madamamot manen ti dalos mo, maray. Kapilitan, maray. Nakitak mo't nagdalos ka itay. Wen angam saan kano nakita ni madam ko. Anya? Iso nga ulitak manan ti agdalaws. Iti kasta, makita na nga agdaldalusa. Ay, una yun ni Abi. Nakaungungot nga rod, maray. No daduma, katjak maawatan no anya ti kaya na. Kasta mo't laang ti reklamo dagiti sigud akatulong da. Agpay siyaw. Wen, maray. Karubak, kan nasingad kami iti sigud ababa ununda. Iso nga amok, maray. Talaga gayam nga ugali na ti kasjay. Wen, naimbaglaangan tamaan usam ni madam mo. Tila ang magkidingiwa na ti parikot, maray. No maipapan iti makan, saan mo't kit di nga imot. Kasarsarita man day bakit lauran ti katulong ta. Awan mo't siguro ti dagas dita, honey. Hay, marurudak nga rod iti day ta akaaruba ta. Anya launa ti pakarurudam ken ko na aya. Anyat amok ngay, ang mga no perpirgin nakmet gaya man kininana Susan. Sika talaga. Awan ka po na tapno aramida ni Nana Laura ti kastaken ka. Agsagana ka kit din. Ag-inventory kayo ita. Doon sa anak lang agap, apura. Agsagana kan.
Bayam nga agistoryada dita. Tinapatag, aramidan ni Nana Susan ti trabaho na. Kasaritak to ni Nana Susan inton malam. At dala maamuak, makita daya abakit Laura. At to'y ti kape nga impatimplayo, madam. Agtugaw ka man pa'y, tada pagsaritaan tanana. Maipapanitian niya, madam. Nakitak akin na sarita na kadayja akaaruba itay bigat. Ni Laura ka di, madam. Wan, iso nga rod. Ada parikaut, madam. Anya man ang timbagbaga dayja abakit kan ka? Awan mo't, madam. Ay dinak man ululbudan. Ay kwa, madam. Nagsaritaan mila ang ti maipapan kadagiti mulayo iti ruwar. Agpaiso ka di tibagbagayo, nana. Dakis ti agululbod iti kasta nga idata. Awan pagdanagan yaw, tawan di madian na sa una kanyak, madam. Siguradum lang, taamangan numaasarak kan ka kat ikaten ka iti trabaho. Ay saan madam? Kasapulan mi ti kwarta para iti maintenance nila kay ikaw. Kantap no makabayad kami iti utang may. Saan mabalin nga ikatenak? Nukas na nga rod, agsingsingpat kayo, nana. Adaywan nyo dayjay abakit Laura. Anya mo ito, Nana Susan? Sika magaya, madam. Naimbag abigat mau. Makadisturbo mo't day ta a vacuum cleaner. Saan ka di ati kayat yaw? Pangaasi yung man, nana. Iduli nyo pa ilaang data. Ituloy yung tulangan ti agdalos no awanak dito'y balay. Ang mga no agungot kay manan, madam. Ibagayon tumanan adiyo makitkita nga agdaldalosak. Naa, asino ti busyo dito'y aya? Ibagbagak laeng met, madam. Diyak kayat ti maungtan. No di mo kayat ti maungtan, aramidam ti bagbagak. Di kay ngamin maaw-awatan no daduma, madam. Diyak amo no anya ti kayat yung aramidak. Isardeng mo pa ilaang ti panagdalos mo ta makadisturbo ka. Saan pa'y analpas ti aramidak a report? Diyak kayat ti disturbo. Mga no kaya tiyag day off, Nana Susan? Mabalin ka day, sir? Mabalin Mano abulan yung mutan na nagtrabaho dito, yung ori na minsan, kat saan kayo pa yan nag-day off? Or nongak ngamin ti day off ko, sir. Adayo ngamin ti lugar may. Naurnungan ti day off yun na. Mabalin nyo ti agawi din ton o may alawas. Ngam sakbay nga day off ka. Agdalos kan aglaba ka pa. Tadimi masango na ita ka ni madam mo. Ang okay laang kadiki ni madam no ag day off ak, sir. Siya kon ti makisarita kan kwa na. Ilawlawag ko ti amin. Ay na, agyaman aklaunay, sir. Idi pa'y akayat ko nga ibaga kada kayo ngam agdwa-dwaak. Taamangan kunak no agungot ni madam. Narigatan, sir. Agkapi ka, Susan Bakay. Agyaman aklaunay lakay. Di mo mat impak pa ka mo nga agawid kagayam ita. Saan ata kayat ka-surprisaan lakay? Sapay na gadaw ti ginatgatag mo apasarabaw. Wen atap no adati abastaw. Kumusta mo dagiti natang amulam? Awanan, Bakay. Nay, apay nga awanan. Pinerde ti bagyaw. Masapul nga agmula akmanag. Ay, kasta aya. Naimbaglagan na ata daintad ti anak ta akwarta kanyak. Kumusta magayam ti trabaho na? Nababakanaw ti sweldo na ijay. Kasano nga rodan dayta? Tinaibaga na kanyak at plano na ti agabroad. Agur nung lang iti gastusan na tapno maka-applyan. Anya? Kaya't nakalumot ti makaurnong. Tapno saan ka akakaas ng agtrab-trabaho, Bakay. Napiksaak pa'y may kabaalak pa'y ti agtrabaho. Naibagak ngamin kenkwana nga stricto ti amaw. Saan da makidi na ulpit kanyak Uray istrikto ni madam kat pakanan naklat tamay. Saan da nga imimutan ijay? Anya nga tano agikat kalangan, tagmula talangan iti kumkumpurmay. Saan mabalin nga agikatak, takasapulan ta ti kwarta para iti agas mo. Kan adda utang ta anas kan abayadan tayo lakay. No aggardin ta, saan mat ngamin asigurado.
Wan lakay, kalkalpas laang tilabak. Awan ni madam mo dita. Ada iti salas. Saan nga agungat na awagan nak? Saan mat? Mano atawan ko matan nga agtrab-trabaho dito kat makunak adakkel tinagbaliwan ni madam. Kita mata amangan no into madam na makat adda manendakas asa una dita. Nagbalbaliwan ni madam lakay. No ide kat nakaungungat, sabalin ita. Amangan no pakitang tao laang. Saan Talaga adakkel tinagbaliwan na. Sino ti kasarsari tayo iti cellphone nyo, nana? Nilakay ko, madam. Kailiw yu siguro ti tunggal may saan niya. Wen nga rod, madam. Ala, ituloy yu ti agsarita. Mga laak-laang iti inumak a Diyos. Itay pa nga agdaldalos kayo, nana. Agmerienda kayo pa, Nalpasen, madam. Nalpasan? Wen, madam, nalpasen itay. Diyak nakita ang nagmerienda kayo, Nakita ni Sir Sebastian itay, madam. Kinan ko ti ginatang na aputo para kanyak. Okay. Anya ngay gayam ti ilutok a pangaldawan tayo, madam. Ni Sebastian latan ti saludsoden nyo, nana. Sa anak amangan dito'y balay inton alas 12. Tadda na patag apag na. Mano atawon mo kadakwadan, maray? Nasurok atalo atawunan Si kalaeng mantikatulong da abim mayag. Si ka tinakaanos iti kinaistrikto ni Madam Abe. Isumula ang tinaibaga ni Sir Sebastian kanyak, maray. Kahit kumusta mo tang titrato na ka. Nasaya at mutan, maray. Saanan nga agungungag. Saanan? Nabayagan asaan? Uray na minsan. Si Kaman, no ada nangag mo ang nagpukaw. Nabayag mo't laangan nga awan, maray. Talaga nga awan mangag mo ta saan mutan nga agong ungat ni Madam, maray. Anya tinapatag nga ibagam kanyak lakay. Imawag ti OFW nga anak tabakay. Kahit anya timbaga na kang kangay. Salsalod-soden kaano nga agawit ka dito'y balay. Inton umay abulan pa'y lakay. Saan lang nga na'y tatim mga na bakit? Adda pa'y. Dumngig ka na imbag. Anya dayje aya. Mabalin mo ka nun dagikat iti trabaho. Ta ison ti makamo iti agas ka. Kan ison ti mangbayad iti utang ta. Ay nawaw. Agpaiso ka day. Wain bakit? Agawit ka kanahon tagmula talagan iti natnateng ditawi. Di kanon anak ta ti makamo iti amin. Napigsa akpay man. Kabaalak pa'y ti agtrabaho. Kaano anawaya ka aya? Inton rabi imanan. Ibagaklagan ken kuan at tawagan na ka. Na kayo langan tagsarita. Wan lakay. Urayak ti awag na. Ibagam nga agtiks pa'y sakbay nga umawag. No kasta, 2 bulan laangan nga agtrabaho ka kada kami, nana? Wan, madam. Apay nga Isumo nga mintibilin ti anak ko, madam. Uray na yun ti sweldo yu iti makabulan, nana? Nakapagsarita kami matan iti anak ko, madam. Saanan nga agbaliw ti kapanunutam, nana? Saanan, madam? Final day jayan. No kasta nga rod, nasken amang kita kami iti kasukat yu. Wan, madam. Di bali at adapay mat 2 bulan. Ay, narigat lakit diti agbirok iti kaskada kayo anaanos ken mapagtalkan. Aduda dita, madam. Nasaya at kayo mat kini Sir Sebastian, madam. Sigurado nga adu ti mayat nga agbalin a katulong yaw. Sapay la kumaat, tadda mabirukan mi akasken ka, nana. Kasapulan mi ti katulong dito'y balay, tabisi kami iti trabaho ken negosyo mi. Di mi masangot ni agdalos, agluto ken aglaba. Adamot ket di laundry shop iti asideg, ngam sa balilat no adda katulong. Addanto, madam. Makabirok kayon to iti kaskanyak. Agpakada akon, madam. Agan-anad kayo, nana.
Uray da kayo mat dito'y Pagluganan nyo nga eh. Ijay terminalan madam. Ala nga rod. Agrubat kayon ta amangan numasapat itudo na. Wan nga raw. Urayak mat ti katulong ang maisukat kada kayo. Saan kayo una? Yan nga agong unget, madam. Dagos abumakit kayo no unget kailang nga unget. Wala na. Kanayon ko alaglagi panday ta nga imbagayo kanya. Anya nga oras a sumangpat ti baro akatulong tayo, hane. Ne, di mat sumungbat. Hane, Ha? anya nga oras a sumangpat ti baro akatulong tayo, kunak. Inton alas 12 ka no, hani. Ne, kita ma, saan ka unayan nga gungungat? Wen ka di. Laglagi pa, asaan nga amin nakatulong kat kas kanina nasusan anaanos lata. Oray kanayon nga ungtam idi. At dalat taragi ti katulong asaan na makaanos no naungat ti amo da. Wen ka di, hani. Awan pagdanagam. Takanayon ko alaglagi pandag iti bilin ni Nana Susan kanya. Ay, nawaw! Narigat ti agserbi iti maysa nga amo a naingat wenno istrikto. Nang runa pay no nalaka a makaungat. Nasaysaya at latamat ti agbalin ana anos ken napakumbaba. Tapno di kanto agparikot iti udi na. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Agyaman mawag kayo matlaangan kanya Auntie Sylvia. Wen atak sa saruno ngamin titiks mo kanyak kaanakan. Adda kami ngamin dito ospital ita, ante. Ospital? Wen, ante. Ay nawaw, asino tina ospital aya? Ni tatang, ante. Anya? Apa yan? Anya ti sakit ni Manong Chudaur? Mano nga aldawan ti trangkaso na, ante. Sapay agkakapsot, iso nga intaray kun dito ospital. Amangan no awampay kwarta pagbayad yu dita. Adayo pay ti ayan may. Kasano ang mabisita mi ti kapsat mingay. Siya kun ti makaamo kini tatang, ante. Mangtad kailangan iti pagbayad ko. Isulatan at itulong yu kada kami. Maawatan mi matkit din no saan kay ama kaumay. Tadayo ka nga rod ti lugar nga ayan nyo. Pangipaw itak nga ron iti kwarta. Isend julatan iti GCash number ko, ante. Mabiit lang taisen ko ti number ko kada kayo. Mabalin ang makasarita ni Manaw. Inton madamdamalangan, ante. Nakaturog ngamin, katibilin ti doktor, saan ko kano adisturbon ti panaginanana. Iti kasta, dagos nga agimbag. O sige, isin ko laangan ti kwarta. No saan nga umdas ti isin kaw, kung takam ni Uncle mo Marlon, tanayunan na. Agyaman ako nay, ante. Sige, isend yu ti tulong yu itamot laang. Taamangan numalipatan yu pa. Ni, inruaryo mo ti sufaset yu, Nana Janet. Wen, gimatang kami iti baro asufame, iso nga ilakok daytan. Manungay ti panangilako yu, Nana. Oray 3-5 laeng taset, kendakkel mat asufa. Saan laeng adayta? Like new latta, tamano abulan laeng ngamin anausar dayta asufa. Gatangek man nga rod, Nana. Awan sufami ijay balay ka. Ay katwa na, gatangam no kayat mo. Angam inton Lunes to abayadak, Nana.
Manungal daw langan kat lunisan. Una na, urayak pa iti kwartak. Sige, ipautang ko, ngam agbayad ka inton Lunes. Una na. Ay, mabalin nga i-deliver yung matlaang ijay balay, nana. Sige, ni Celso ti kasaritam, ta iso ti addalugan na. Arkila ang matlaangan. Ang mga nunangina mo ti arkilana, nana. Ipadas mo atawaran man nakaawat mo't kat ni Celso. Da kayo man laangan ti makisarita kan kwa na, nana. Ibagayo nga i-deliver na ijay balay, ta urayak. Ited kunto ijay ti arkilana. Nay, di mo't sofa set ang nakitak itayan da janit dagitaw yanak kaw. Ginatang ko dag itatatang. Ay dawaw, apay aging matang kapay lang amin. Una, tapno sosyal akitaan, tatang. Ang damot na itay naramid ko akawayan. Natangken mo't nga rod apagtugawan day ta akawayan, tatang. Nakababain mo't laang no kastang adda bisita tayo. Binayada mo na itasupa. Saan pa'y, tatang? Makitam na ita. Kundi gatang kakanumot iti supa, ngam utang mo't gayam. Bayadak to Kaanong tungay? Bayadak to no adda kwarta. Awan lang aruda na talagad at trabaho. Naturin ka pa lang agutang. Kasla kayat ko ti agabrod, tatang. Tila mapampanunod mo magsika, Maricar. Kitaan nyo ti kaaruba tayo. Dagos abimak nang da idinagabrod ni bakit na. Ay nawaw, sakbay ang nagabrod ni bakit na. At da negosyo dan. Ado ti source of income da. Saan la amay may sa. Unangam nakatulong ti panagabrod ni bakit na, tatang. Wan ata nagagad na anos ni bakit na. Si Kangay, manusam nga raw ti trabaho ija abroad. Nalakalaang day tatang. Di bunto pa'y maanusan ti trabaho dito'y lugar tayo. Day takit din agabroad. Suportaran na kadingamin, tatang. Daytoyin ti solusyon ti arapaap tayo abumaknang. Dumagas ka man pa'y, Maricar. Apay ka di, Nana Janet. Ayan nga, itibayad ti sofa nga inalam kanya. Ay, kuha na. Ti kunam kanya kat Lunes abayadam. Ngam anyat napasamak. Talo alunisan tinapalabas, ngam di mo matla mapanunutan ti agbayad. Ay, kuha na, urayak laang ti kwartak. Ay nawaw, pagurayan nakmanan, iti mabayag. Ay, mabiit laang tadda ipakita kada kayo, Nana. Anyaman daytan, Oh, makitkita yo daytoy, Nana. anya dayta kunak. Papilmag. Basain nyo nga minti na isurat, Nana. Oh. Certificate of Deposit, kuna naman. Nana, adda naka-time deposit akwartak iti may sa asikat abang ko ijay syudad. Kat 6 months pa iti urayak, sakbay ang mairilis day jay. Ha? Kabailak kabayadan day ta 3,500, Nana. Kitain nyo mano ti kwartak na isurat dita, oh. 500,000, Nana. 500,000. Anya nga tano ipautang ko pay laang tiganan siya taan na urnong, anjo lakay. Apay nga ipautang mo pa lang. I-deposit mo lang ni bangko. Manula ang mat nga minti interes ijay bangko ngay. Naringat nga mintag pautang bakit? Si kanto tag konsumisyon no naringat ang masingir dagiti nakautang. Pilyak nga minti pautangak alakay. Kan dumawatak iti kolateral tapno sigurado nga agbayad da. Intun pa nagbabayad. Ibagada nga illegal ti negosyo akasta. Ang mga no si kanto ti mabaliktad bakit? Saan mat siguro lakay? Manula ang mat to'y ipabulod ko akwartangay. Kan may sapay, saan mat akanayon? O sige, sikat ti makaam mo bakit? Kitaam lang tapilyam ti pautangam. Tay kabaalan na ti agbayad tapnawan pagsakitan ti ulom no panagsisingiran. Naggapgapwan nyo magtatang. Painawaw, sa dino kumapay. Iti garden kumanan apay kaday. Ang mga no adda kwartayo dita, pautangan nakman pa'y tatang. Pangala kumamo di ti kwartak ngay.
Manulaang mo, ti maururnong abayad tinatengkaw. Dagiti kakabsat mo ngay tatang, amangan no adda kwartada. Jak amo awan mo't cellphone kaw. Saan ko'y da amakontak? Sika kumaata da cellphone mo. Awagak man ngagpaiso ni Auntie Sylvia, amangan no adda kwartana day chay. Sigurado ka kaday nga agabrod ka. Untatang, disidido akong. Ipadas mo tagpatulong ka ni Antim Sigurad mo mlaang ang matuloy na ita panagabrod mo. Un ka di tatang, kas nakunak itayan, disidido ak nga agabrod. Nakasarita mo niya Antim Silvia, Maricar. Un tatang, Kahit aday pautang nakin ka. adda ngam ipanayon na kano kadagiti anak na, takurang ti iniggaman na akwarta. Manungay ti utangam. Dakkel met atatang, dakkel kano ti magastos no agabrod ti maisa a tao kag. Naka-apply ka nga ruday. Saan pa'y tatang? Urayag ti kwarta nga ipautang ni ante. Siguradwak pa'y ti kwarta agastusek amangan no mailaw anak nga agaplay ket awan gayam pagbayad ko. Panunuta man ay anak kaw. Sayang lang tigastos mo nga agabrod no di mo mo't gayam kabaalan. Ni tatang met, mamin ano kadi nga ibagakken ka akabaelak ti agabro. Manong Tudor? Nay, si kamot gayam ray ta Silvia ading kaw. Anya tararamidam dito syudad. Adala may miinlakad iti anak ko. Si Kangay. Adamot ti may ginatang iti kumpare. Ayan ti kumparim ngay manaw. Adala na pananda. Urayag kano ditaw. Diya laing pagarok nga akita ta dito'y manaw. Mang tedak iti pakit manay. Nay, sana na ading kaw. Nakababain. Awatam ki din manong. Ay gayam. Mano ti binaydan nyo idi na ospital ka. Ha? Na ospitalak? Uwan manaw. Jak amo no manu abulan ng tinapalabas. Upat wenu 5 sametan. Sa anak mo na ospital No kasta, inulbudan nak ni kaanakan Maricar. Imawag ngamin kanya kat inikak iti pagbayad yaw. Ay, naglukang. Sa anak ang ospital, kabagays. Ay awanay, budul mo gayam dayja kaanakak. Agasem man dayjay, imbaga na ang masakit ka tapnula ang makadawat iti kwarta. Kumusta ngay, Auntie Sylvia? Kaano ang maisendyo ti kwarta bulbuluda? Di mo damdamaan nga dapay maisin ko a kwarta kang kakaanakan. Ay nawaw, apay ni ante. Di mo't na ibagak kada kayo nga agabruda kon. Anyat amok ngay, ang mga nuul-ulbudan nakmanan. Ni, saan na ante? Agpaiso ti bagbagak. Kasano nga agtalagak itikas kang kaabudol? Budol mo't nga ibagbagayo, ante. Kano budol-budol kamay? Saan nga agpaiso day ta, ante? Naranak ni tatang mo di syudad itay. Kat napagsaritaan mi dagiti kalukwam. Anya? Naawanan ibagam, iti po kunti silpong kaw. Ado pa'y tinaskan nga aramidaw. Ay, anya mo't tinti kastoy ang mapaspasamak. Naranaan nyo kano ni Auntie Sylvia jay syudad, tatang? Uy, naranak nga raw. Kat, anya nga'y tinagsaritaan nyo. Anya timbagbagayo kankwana. Apay adinak mo't kayat apautangan. Tilang mo't panang budol mo kinkwana, tinagsaritaan may. Ti istorya na kanya kat nag-message ka kano kinkwana. Imbagam amasakitak, iso anang isend ken kay ti kwarta. Ay, kwa, tatang. Agpaiso ka day. Di bali takin nan tayo mo't tinangigatangak iti kwarta nga inted ni Auntie Sylvia. Nairanod kayo mo ilaang tatang. Ay, jak amukin ka. Apay, nagpudno kayo kankwana? Imbagayo asaan apudno na ospital kayo? Wala, ta sa anak nga ulbod akaskin ka. Isumat lagayam Basol yun no apay asandak a pinautangan ni Auntie. Budol-budol nga raw, di pa nagkita na ken ka. Kasano nga rodan ti panagabrod ko ita? Di yumat mapanunot para mutlaang iti pagimbagan tayo ti kastoy nga aramida. No awan kwarta, oray di kan agabroad. Narigatan.
Ang mga no ipaakat mo kadagiti agbalinto nga amom ti kasta nga aramid mo. Kat pagbaludan pa iti pagtong palam. Ay saan tatang? Sa anak nga umanugot, asaan amatuloy ti panagabrod ko? Inis istorya kadagiti gagayim ko nga agabrod akon. Iso nga ipapatik ti panagabrod ko, tatang. Nakitak ti post mo iti Facebook, Mari Loren. Anya apos ko, mare. Agpapautang ka mo, gayam iti kwarta. Aywan, adapay na bati a 100,000 ditoy. Numabalin kat pautangan na kumamare. Kasapulak ngamin ti kwarta ta agabrod akon. Mabalin mat, ngam kasapulak ti collateral Anya ako lateral, mare. Uray anya, no anya ti adakang ka. Tapno makasigurado akmat nga agbayad ka Kasta ka de? Mabalin nga ta ti... Ti anya, mare. Ti kastoy, mare. Anya daytoy? Certificate of deposit? Wun, mare. Adda ngamin na i-deposit ko a 500,000 iti may sa bangko. Kat 6 months pa iti mauray, mare. Naka-time deposit ngamin. Okay. Mabalin day ta, mare. Pitsurak pay laang, takasaritak nga umuna nila kay kuno anya ti maibagana. Kwartami ngamin adwa ti ipautang kuket. Kita amman daytoy lakay. Anya dayta? Certificate of deposit? Wen lakay, kwarta ni Maricar iti bangko. Kwarta ni Maricar kunam? Wen lakay, kwarta na anaka-time deposit iti may sa asikat a bangko. Agpaiso nga ta dayta? Jak ngarud ammo. Agdamat pirma na, ngam jak ammo 500,000 ti kwartana? Isumot ti na isurat iti papel nga impakita na kanyak. Ipakitam pa'y kadagiti expert. No original kung agpaiso dayta bakit? Awan mat ngarud amok nga agtrab-trabaho iti dayja a bangko. Di ipost mo iti Facebook groups. Ang mga noan niya pa iti panunutan ni Maricar no makita na. Di oray makita na. Awan rumba nga pagbutngan na, no awan dagas nga aramiden na. Addan ti kwarta, mare. Ladingita, ngam saan ka apautangan, mare? Ay nawaw. Apay ngay, mare. Budol-budol ka magayam. Budol-budol. Ni, sana. Kayat mo ti umutang, ngam peke mat ti deposit nga ipanpanakkel mo kanyak. Saan apeke dayjay anya? Original dayjay, mare. Katno edited laang. Ha? Kabaulak apanaknakan nga edited dayjay, mare. Saan man asyak ti luklukwam? Kayat munsa ti maipabarangay. Wano kayat mo amakaswan ka iti panagusar mo iti peke a certificate. Naglukon day di a Maricar. Ay nawaw, apay ni Maricar, Loren, nakong. Danda ni mabudol dak nana. Nay, kasanumag. Kayat na ti umutang kanyak. Ngam naduktalak a peke gayam ti certificate of deposit nga ipakpakita na. Ipanpanakkel na pa'y nga adda kano ti 500,000 a kwartana. No kasta, peke gayam dayjay. Inpakita na matlang dayta kanyak idikat. Peke nana. Ay sus, awan nga ruden Kasanungay ang mabayadan na ti sufa nga inutang na kanyak. Di na pa'y binayadan nana. Saan pa'y nga rod nakong? Ay nawaw, singirin nyo nana. Nabayagan day nga utang na kada kayo. Talaga kaya mabudol-budol na di Maricar pagkat. Apay, adamanan binudol na. Adda, edi kanupay gayam na palabas sa bulan. Nakadamagamat. Iso ti istorya na kanyak. Asino ti binudol na? Amom ni Kristal. Pinautangan na kano ni Maricar iti 10,000 hindi na palabas sa bulan. Bayadan na kano no i-release ti bangko ti naka-time deposit a kwartana. Kasano ang mabayadan na kat peke ti certificate nga ipakpakita na? Dahita nga raw. Di mat agbain iti kastang aramiden na. Saan lang nga dita? Uray ti kabsat ni tatang na. Inulbulan na kano tapno lang ikanday ti kwarta. Talaga nga rod abudol-budol day di a babae. Iso ti nakairuwaman nan bakal. Ayan nga, itibayad ti sofa set ko. Danda ni makatawunan, ngam di mo pa'y binayadan. Ay, awan kwartak itanana.
Amuyo lang arudan ngagparparikot da tao ita. Ta saan amatuloy ti planok nga agabroad. Ay nawaw, kat anya nga rodan ti planom iti day taas sufaset. San amabalin ating kyulatan ti ibayad mo? Isublik laangan nana. Pasensya kayon, ngem saan ko amabayadan dayta. Awan kwartak ita. Ay nawaw, luklok wan naksamutan. Awan nga rod kwartak nana. Inusar mo iti manu abulan. Sa ita, kayat mo nga isublay. Ay, ayan nga iti deposit nga ipanpan nakalmaw. Unay kayo mutin nana. Di kay makauawat mo. Agbayad ka no di mo kayat ti mapabainan iti barangay hall. Saan man asyak ti budulam ko naktumag. Awanin tatang. Ay nawaw. Tiyan niya manay. Awanin ti planok nga agabroad. Saan mo't gayam amatuloy? Agpatinggalaeng iti sao. Anya nga raon kat awan mo't mayat ngagpautang ka. Kamuteng na ka, tabudol ka kanumot nga may. Nagbalbaliwak mo't kun tatang. Ure nagbalbaliw ka, no awanan pa nagtanagdakin ka. Awan maaramida manakaw. Kastoy latangarudan tatang. Awan sa balya pabasulam, no di tibagim matlaeng. Basol mo, no apaya kasta ti kasasad mo ita. Ay, nagsakit ti ulok amang pampanunot kadagiti mapaspasamak tatang. Leksyon mo na itakin kaan. Budol kan tumot nga may. Kabagyam man kan saan, awan pulos pakawanam. Pagyamanam ta saan da nga in report ti peke at time deposit certificate nga pampanakal mo ite. Leksyon kan kadayta. Ay nawaw! Nalakalaang ti mga lilaw. Ngamlaglagi pan tayo kuma, ano madadaal wano mapukaw ti panagtalak nga intedda kada tayo, narigatan ang maisublipay. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo, to'y YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngag. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Inyag ko ti order mo apat holder, Nelly. Agyaman nakman ng Geneva. Agtugaw kat agkapita pay. Mutuyon ti kapimi, nanauring. Umayan, madam. Sino ni Nana Auring? Adtuyan ti kapiyaw, madam. Agyaman naklaunay, nana. Agmerienda ka matantani, anyat orasan. Wen, madam. Agsubli akon iti kusina ta agluto akpay. No addadaddo mga ipaaramid yaw, ayabandak laeng, madam. Okay, nana. Katulong nyo dayjay? Wen manang, nangala kami iti katulong mi, taagpada kami mat kinilakay ko abisi. No kasta nga ada trabaho mi, kat awan aggunay dito'y balay, kan mga sikaso iti anak mi. No kasta. Yaya kan babaunan inwan? Wen, iso ang medyo dakkel mo ti sweldo na ta iso mo ti mga aramid iti amin. Ay, naimbag ka pa'y. Saan ka amarigatan dito'y balay nyo? Taaddamat gaya man katulong nyo. Addagaya man katulong Daneli akabsat ko. Nakitak itay napanak iti ayanda. Agpadadamot ngamin kanila kay na abisi iti trabaho na. Datamat nga talakay. Ay nawaw, anyat kayat mo asawan, bakit? Kaanumat ang mga lata iti babaunan ta. Saan ta matakasapulan ti babaunan? Anya saan? Kasapulan ta ah.
Anda ka lang mat dito balay. Ano sampay lang Sikapay lang taggunay dito, itapno saan nga isupay paggastusan tayo. Anyat pa nagkitam kanya, robot? Sa anak ama bambanog? Amin a tao, kat mabambanog bakit? Ti kanyak lang, kat ano sam, tawan mo't kwarta tayo. Anya nga iti pasweldo iti katulong tayo no bilang. At damat sweldong. Kurang na jay bakit? Saan to? Pay nga umdas ti sweldo ka maigatang iti masapsapol tayo. Ngayon ang paikit din, ti paggastusan tayo. Awanan bakit? Kung naklakit din, no asino ti bisita, si kamat gayam, diniba nakaw. Simre ka kun ata nakabaybayag kayo mat arumwar tatang. Anyat gagaramaya. Kasangayo inton Sabado. Anya nga iti plano yo. Agluto tayo kadi dito'y balayo, no? Di mo kinasarita ni ading mo nilay. Saan pa tatang? Naibaga na ngamin kanyak, amayat no agauting tayaw. Ijay mo tatang? Ijilaon yaon ka now. No, mayat kayo Asino nga iti aggastos? Adamot kwartak. Sigurado at tumulong mo't lang ti kamsat mo ti gastos. No sika, uray sa anayin. Maawatan kayaw, ta kastamot nga ron ti kasasaad yaw. Nasayaat mo ta maawatan nyo ti sitwasyon mi tatang. Talagang awan makukwarta mi ita. Tanilaang lakay ko tagtrab-trabaho. Mayat kayo nga round. Ibagak ka ni Nelly, tagplano daan. Ay katun tatang. Basta ilibriyo Adda trabaho inton umay Sabado ro nilakay. Diyak pa'y sigurado, bakit? No bilang man taadda, aglangan ka pa'y laeng. Ay nawaw, apay ko mga aglangan Sayang ati sweldoak ko ma. Aglangan ka pa'y laeng taadda outing tayo. Nalipatam ka de, kasangay ni tatang inton Sabado. Mabalin mo tada kay latan ti mapan, bakit? Ay saan mabalin? Itian niya aga po adi ka mapangay. Sa anak kami na sigurado, no palubusan nak ni sir nga aglangan. Mapantayo amin. Kasaritan pa'y laeng tibos mo, tadi nakapagtrabahon inton Sabadong. Mapanti asawa ni Nelly. Iso asika, mapan ka mo, tapno awan maibagbagada. Anya, Awan pagdanagam, ta saan ta nga aggastos. Libre day jay, tilaangan outfit mo ti isaganaam. Ada pang beach akawasyo na auring? Pang beach kunam. Wen nana, ada outing tayo no Sabado. Kasangay ngamin ni tatang, isong ag-beach tayo. Kasta aya. Wen, kati kayat ko, sumurot kayo. Adamat kit dilugan nga aramatan tayo. Amangan no adayumat, madam. Ijay laon yun laang nana. Sumurot kayo, tawan kadwayo dito'y balay no agbati kayo. Mapan kami amin. Sige, sumurutak nga raw, madam. Ada pang swimming yun, nana? Ay, adumat kit ditilupot ko Uray anya dita, mabalinan kanyak. Okay, nana. Ay gaya, madam. Naibusan ti karne iti ref. Agbalingkay akkaday. Awanan aramiden yun, nana? Awanan, madam. Nakadalusak matan. Ilis tayo nga rod dagiti pang kusina tayo ana ibusan tapno mamaminsan ti panagpalingkeyo nana. Sukatan nyo man pa iti diaper ti anak ko, Nana Auring. Ha? Ituloy yung tulaangan ti mangan inton madamdama. Sige, Madam Geneva. Agraman bado na, sukatan nyo matlaang. Adto'y ti ipasuot yung kankwana. Arigla daw, madam. Aglangoy kami pa'y. Sikapay lang ti makaam mo iti anak ko, ha? Sige, madam. Itulod kun tulaangan iti ayan niyo inton madamdama. Una, tapno adamot serbiyo asimurot. Saan mabalin aday talaang mangmangan ti aramiden nyo ditoy. Kat susweldoan na kayo mat ti kapsat ko. Nakais-istrikto mat daytoy babae. Itay pa'y nga adu ti ipapaaramid na. Kat saan mat nga iso ti mang papasweldo kanya. Anyat ko nam, Nana? Ha? Ay kwa, madam. Mabiit laeng taagbugo ako na. Kalpasan na, aramida kong ti ipapaaramid yu kanya. Agawa amat Jackman kaya tinakabumbunto. nay, kunak man no sukatam ti daya parti ube. Adamot ni Nana Auring lakay. Ison ati imbaon ko. Ay nawaw,
Impaasikaso mi ti katulong ti kabsat mo, di anak ta. Wen, isumot laang nga awan aramiden na. Na, di ka lagbain mo. Tapno ma-enjoy ko mat ti outing tayo Anya, Aglanguyak pa'y mat Di bale, kat awan mat aramiden ni Nana Oring. Anya laang mat nga iti asikaswan na ti anak ta iti manunga oras. Saan mat anadagsan day ta trabaho na. di ka lagbain amang ibabaon ka ni Nana Oring. Kat saan mo't asikat imang paspaswildo ken kuana. Ay na di ka man kontrabida si Karoni. Saan adakas no pagsirbyan nakmat ni Nana Aureng. Ngamin, kabsat ko ti boss na. Kabsat mo ti boss na, ngam amuam ti limitasyon mo. Agbain ka kadima, tore basit lang. Parigatam lao na di tao. Kat saan mo't asikat imang paspaswildo ken kuana. Ate umupa iti kabsat mo nga amo na. Ay nawaw ka. Ni Nana Auring mati mangaw awir iti anak mo manang Geneva. Una, tawan mo't aramiden na ading. Ay, kastoy gayam tirik na, no adda katulong. Naglagan si ka. Ay nawaw, kita amat amanang, di ka aglablabos. Di mo ko maparigatan ni Nana. Saan mo't anadagsan ti ipapaaramid ko kankwana ka? Wen angam kontrolom ko ma, tapno makapag-relax mo't manang. Danag mo na ya. Saan adakas no pagtrabaho? Ngamin, susweldoan mo. No kabaalam ngamin nga aramiden mon manang. Di mo namnamaan ti babaunan ko kung naktumat. Alawanan. Alaakon ti anak ko kin ni Nana Auring. Iti kasta, awan maibagbagam. Nasaysaya at pay manang. Itay pay ani Nana Auring ti mangaw awir iti anak mo. Agina na kayo pay anana. Ilabak pa'y dagiti nagsukatan tayo, madam. Inton bigatan nana. Amok anabanbannog kayo. Okay laang, madam. Kabaelak pa'y man. Kat no nagado ti impaaramid ti kapsat ko kada kayo idi ada tayo ijay beach. Ad-ado ti impaaramid na kanyak, ngam iti impaaramid yaw, madam. Wen nga rod nana. Pasensyaan yun ti kapsat ko. Awan ngamin katulong da, iso siguro akas jay. Wan, madam. Awan matkit di sakit tinakam ko kinkwana Agyaman naklaunay no kasta nana. Siyak ngamin ti makarik na itibain iti kasdi nga inaramid na. Awan rumbang apagbainan nyo, taadamat it-ited yu aswildok, madam. Agyaman nak itipan nakaawat yu anana. Adapay na bati amakan iti lamisaan. Mangan kayo pa'y sakbay amaturog kayo. Agina na kami meten. Eref ko pa'y laang, madam. Nabsugak pa'y matkit day. Okay, adda kada kayo day tanana. Numabisin kayo, makaamu kay matamangan. Adumat timakan iti kusina. Nagbayag kameten amang ilukat iti gate yun, Nelly. Adda nga minararamidak ita manang. Anya ti umay mo ibaga aya. Amangan no awan pa'y ipaaramid mo kin ni Nana Auring. Ay nawaw, apay ko man no awan ipaaramid ko kung kwa na manang. Amangan no mabalin amabulod. Buludak ko ma, tada ipaaramid ko ijay balay. Pagdalusak kan paglabaak ko ma. Anya? Uray may sangaal daw laeng. Ay saan amabalin amanang? Ay nawaw, apay asaan? May saal daw laeng ma. Tinagsaritaan mi kinina na Auring kat may sa pamilya laang ti pagserbyan na. Kabsat ka ma. May sa ti pamilya tayo. Pasensyakan manang, ngam saan amabalin ti kasta ka panunutam. Nakaimimot ka ma. Para may saal daw laeng. Awan matrabaho manang. Agunay kamat ngamin ay ije balayo no awan aramidam. Di ka ag-feeling don niya. Hay, no di mo kayat saan laeng. Si kalaeng ay ati kabailan na ti mangala iti katulong na. Weh! Apaya kasto iti balay. Agdalos ka man mo, Geneva, bakit? Ay agtal na ka man mat si Karoni. Amom nga daubing nga awirok. Nalabos mo't ngaminan ti kasta, bakit? Maawatak nga da anak tangas asikaswam. Ngam ikarigatam kumamot ti uri agsagad laeng no iso. Kunak tumat ang mangala kay iti babaunan ngam di mo mat kayat. Di ka makauawat mo't, bakit? Sika ti saan ang makauawat. Sa ita, agreklamo ka no kastoy ti balay amadanunam. No mga lata iti katulong ta, awanan mailumlum tayo ni ti utang. Naimbag kumamat no ipabulod ngamin ni Nelly ti babaunan na kada tayo. Saan mat nga rod? Ay nawaw,
Apay kumangay nga ipabulod na ti katulong dakin ka. Una tapno adda agdalos dito'y balay. May isang aldaw laang mat kuma. No ti saritaan dakin nanauring kat may sa pamilya lang ti pagserbyan na, nasken nga irespeto tayo dayta. Nang runa kat saan mo't ada tayo ti mang paspasweldo kinkwana. Oho, imot ket di day aneli para bulod laang. Saan man ngamin at ti kinasadot mo tinang runa bakit? Sursurumod ngamin ti agdalos Di ka agbalin nga ambisyosa ko naktumag. Umay ko alaan ti prutas nga ibagbagayo, tatang. Dayto ti para ka na kayaw, Geneva. Day tamay sa asupot nga Para ka danili dayta. Alaman kid dayta idagas mo iji balay da. Jak kayat, tatang. Anya, Jak kayat ko nak. Nineli mo ti umay mangala dito lumabas ka mo't lang, iti balay na no agawid ka. Jak kayat ti mabannog, tatang. Iteksyo laang ni Nelly ta isumit ti umay mangala ditoy. Wano saan, ibaon na ti katulong na. Ada ka di diyo nagkinaawatan nga agkabsat. Ni Nelly ti pagsaludsudan nyo, tatang. Sige, agawid akon. Imay ko la innala ti para kada kami. Agyaman nak iti prutas nga inyagyo, tatang. Awanan yaman na anak ka. Hindi ko mapay may sangal daw dayta. Ngam saan mo't akayat ni Geneva nga alaan. Alaam, tay dagas mo itayan ti kabsat mo, kunak. Ngam di na mo't kayat. Nasakit-lakit di tinakam na dadya kanyak, tatang. Ay nawaw, ada ka di nagapaan yaw. Saan ko laapin at gantikid daw na? Gimura mo't adagos kanya kun tatang. Anya tikid daw na aya. Kaya't naabuludan ni Nana Auring tapag dalusan na kano ije balayda. Ngam sa anak nga imanugot, tatang. Ay nawaw, mabalin aya mo't tikasta. Jakman amo kinimanang, tatang. Naimbang kumaan mo ikan na ititangdan na. Ni manang pay ti kunayo, tatang. Libre laang ti kayat na dayjay. Mabalin mo't ngamin nga iso ti agdalos. Ngam no apay adi na maaramid. Di man siguro kinasadot na ang tinangnang rona. Anyat ko nam, Geneva bakit? Sumangpet ni Nana Marta inton madamdama. Ay nawaw, asino ana na Marta? Tiagbalin akatulong tayo Ay nawaw, nangala kay ti katulong? Una tapno sa anak mo't amarigatan dito'y balay Anda nga ron itad mo asweldo na. Ay na, di mo man kontraan ti plano, Crony. Nalakalaan kan ka ti agsao, ta saan mo't asika ti mabambanog nga agunggunay dito'y balay. Agpampanunod ka kadi, wano niya? Awanan maaramidam, ta nakapagsarita kamin kin ni Nana Marta. Ay, makamu ka dita. Di mo nam namaan ti sweldo, ha? Ore si kalaang ti pagserbyan na. Tanos siya, awan maitad ko asweldo na. Di laang. Tultuladam ni Nelly akabsat mo kat ada kwarta na. Naimbag kadakwada tadda trabaho da nga agasawa. Kabailan da, ti mangalay ti katulong da. Ilabang man dagito, Nana Marta. Nagadumot din, madam. Na, agreklamo kayo? Saan magkidi, madam? Ibati upay laang di tata ilabak, kalpasan ti panagdalos kaw. Agluto kay mutlaangan iti pangaldawan tayo, Sagay sa laang, madam. Agigiddan mo ti papaarami diyaw. Anya ti trabaho nga inaplayan nyo dito'y Katulong, madam. Amo yung mutlagayam. Maulawak ngamin, madam. Saan pa'y analpas ti impaarami diyaw kat ay ayaban nakmanan. Ano samata trabaho nga ruday ta? Kun maswelduan ka mo. Asino na ijay, Geneva? Ni Nana Marta, tatang. Nana Marta? Anyat araramidin na dito'y balayaw. Ni tatang mo't katulong mi ni Nana Marta, tatang. Anya, nangala ka iti katulong yaw? Wan, tatang. Kasapulan mi. Ngamin, mabambanugak mo't ngagtrabaho. Ada ka lang mat dito'y balayaw. Awan mat trabaho. Ay nawaw, dagiti laeng aya adda trabaho na ti adda karbengan na ang mga lay ti babaw na tatang. Anya, Sweldo yo para itaabulan, Nana. Ay nawaw, daytoy laang ti swildok iti makabulan. Wan, adda ka di reklamo?
Saan asa nga ribo tinagsaritaan ta, madam? 7,000 dayjay. Ano sampay laang dayta ta iso ti adda? Adya! No adda madiskitar ko inton umay abulan, nayunak to. Ay, saan ababalinti kasta kanyak? Ada ti pamilyak amang namnama kanyak. Dayta laang nga rod ti kwartak ita, nana. Di kay makauawat mo. Ited mo ti buo aswildok wenno kayat mo ti maidimanda. Uray idimandanak ita, awan kwartak nana. Agyaman kay lata, tadda inted ko. Kundi ala ka iti babaunan, ngam di mo matlagayang maited ti umno aswildaw. Anya ginadamak ko, impabarangay da kakanumat ti katulong mo manang. Ay, wan nga rod ading ko. Kat nagsasarita kayon. Nalpasan Ited ko kano ti sweldo na nagsaritaan mi kuna ni Kapitan. Apay ngamin adi mo ited ti kompleto asweldo na. Nayunam man ket dito 2,000 nga impabulod ni tatang. Nayunam iti 4,000 ta ited kun ti umunakan maudi a sweldo na. Apay ngamin ang mga laka iti katulong mo no awan mo't gayam ipasweldong manang. Sa anak nga imay tapno sermonan na. Imayak tapno agpatulong aken ka. Di ka man ngamin agsadot-sadot manang. No amom akurang ti budget, aggagat ka. Anusam ti aggunay takasta ti biyag. Ay, makabanugmat ngamin. Awan karkaro ang makaungot nila kay mo no agin babaknang ka. Isu nga rod nga ited kun ti umunakan maudi a sweldo ni Nana Marta. Kitam ang mga numangala ka manan iti kasukat na. Saan nga rodan? Umunakan maudi day jayon. Narigat ti maipabarangay manen. Kasta amanang, jay kunada nga rudan, live below your means. Kaya't asawan day ta, no anya ti adakang ka, iso ti anusam. Di ka agarapaap iti banag adi mo mat kabailan agastusan. Ay, nawaw! Saan adakas ti agtarigagay iti nasaysayaat a panagbiag, ngam nasken nga adamat limitasyon na. Di mo ipilit ti maadaan iti narangay a panagbiag no saan mo met a kabailan agastusan. Makontento ka iti adaken ka. Tapno awan to ti pakay baba inam intun dumteng ti maudi nga aldaw. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ni bakla mo dayjay. Hoy, iso nga raw. Anyat aramidin na dayjay. Agvid-vidyon samot manan. Hoy, agaramid ka no iti vlog na. Una yun day ta bakla. Tila mo't mapampanunot na nga aramidin. Makitangdan ko mga minatap no adamat kwartana. Bayam taramidin na ti pakaragsakan na. Makitangdan man kan saan. Awanan bibiyang mo. Saan mo't asikat imang palpalamot kan ko na. No apay mo ngamin asaan abagbagaan ni Lilia ta anak na. Awan mo't dakas nga aramidin ni Teddy. Ay nawaw, saan ka abulsak tapno di mo makita ti mapaspasamak rin eh. Anya mapaspasamak nga ibagbagam mo. Ay basta, jakon kayat ti agsao. Amom no anya ti kayat ko asawon. Ay, jak amukin ka bakit? Naganulakit ni nadildilawag. At yun ti asin agat-gatangin nyo, Manang Silvia. Agyaman nak adeng. Agyaman akmat manang. Ay won, vlogger ka no gayam ni bakla.
Agpaiso ka day. Ni ka di Teddy, manang. Wan, agpaiso a vlogger day di a bakla. Ayun manang, agpaiso. Adumot ti followers na. Anya ti Facebook na day di aya. Apay nga awan ti makita. Saan nyo siguro a friend iti Facebook, Anya tinagan na iti Facebook aya. Buti ta cellphone mo manang, ta i-search ta. Atoy. Aha. I-follow mo't laangan no kwa manang. Wan man, tabuyaak dagiti video na. Ayun tapno manayunan ti sweldo na iti Facebook. Tulong tayo mo't laangan kan kwa na Pagan anok mo't atulungan day di a bakla. Anyat ko na manang. Awan, muto yun ti silpong ko, tagawid akmatan. At dapay ngamin napatag apagnak ita. Dagitoy ti videos nga ipanpanakkel day di abakla. Anya mananday taya. Kita am alakay, awan mo ti espesyal kadagiti ipupus na. Nay, nagando ti comment Naimbag kumaano at dati maadal. Awan mo nga rod. Aguray man ta agkomentak. Agkomentak iti bakla. Nay, amom lang aruda na bakla. I-comment mo pa ilaan. Kahit anya kumaita. Kaya't kung nga rod mo ti agkoment, dakas kaday. Iti anya aga po nga aramidem ti kasta. Ay basta, awan makalapad kanyak. Aramidek no anya ti kayat ko. Bakit na nagalas yung gali na? Kahit agpaysumat ti i-comment ko, bakla mo day di ati day. Katwan mo't ngamin. Saan na mo't ngayon limod na itakada tayo? Anwam dagita te di anak ko. Pare ti plano ka salon, nanang. Ay nawaw, pagbalinam sameten asalon ti balay tayo anak ko. Wala nang. Home base pa lang. Tawan mo't pagbayad ko iti abang. Sa bagay isupay ti bayad daken ka. Wala. Sayang matinadal ko no saan ka may-apply. Agpaiso launay. Pagkwarta amkit di ta isupay. Wala nang. Basta suportaran na Ay wala anak ko. Kaano pa'y aya asaan ka sinuportaran anak ko. Tunggal adda planom, kanayon mo't nga adda ak itilikodam. Agyaman ako na nanang. Nubumak na nga. Saan kayo to na mabanog? Ta saan kayo apagtrabahuan? Agbalin kayo to na doon niya. Awan klientem ita, Frenny. Ay na wow! Si kamat gayam na ito, Alice. Ipaunat ko kumatibuok ko. No awan klientem ita, Ay wala. Awan kliyente kita. Isama damamanan ti edit ko iti video nga i-post ko. Alaman nga rod, Frenny. Iriband mo to'y buok ko. Andan sakit di manan okasyon nga tendaram Adda nga agpay so, Frenny. Agkasarti kasinsin ko at taga syudad. Kat siyak ti maid of honor na. Kung nagtupay ket. Iso nga agparibandak. Ta sigurado nga ado ti dumar ay akabagyan mi. Siyempre, saan tayo mat nga agpaabak Oy wala. Nadalahi ti kwarta. Apay ki din na saan. Riban lang ka di taramidagan ka. Ay last extension ngay, kabailam. Agpaelas extension ka pa'y? Wen ko matapno na pintasak to ijay. Okay. Agtugaw ka ro tarugyantan. I-video ka. Ipos ko man na iti Facebook. Tay so pa ti sweldo. Sige laang, awan parikot dita, Frenny. Di balik at napintasak mo't. Tila iba vlog mo day di abakla. Awan lat mangikukin ka no di bakla ka na yon. Ay nawaw, apay. Apektado ka ka din no ibagak ti bakla. Saan mo't kit di? Ngam nagalas ti kasta arum wari tingiwat mo. Kita am nga binday ti tila iba vlog ni bakla. Para day talay. Agraraman abumaknang day di a tao. Asino mo't ti di na kayat adumur as ti panagbiag na aya. No siyak ti isaw, ay mabain akong lakay. Kita ma, saan man akong kumpormiditan ti comment mo? Amangan no, bakla kung kunam tumanan iti comment mo. Agbain ka mo ta. Awan dakos no kasta ti i-comment ko, tabaklamot ni Tide. Na ay, anyat maganap mo iti kasta nga raramidam. At daswildom di taaya.
Anya matan ti kastoy nga ikom-comment ni Sylvia kadagiti post mo anak ko. Bakla, bakla, bakla. Kunkuna na mo. Hindi pa'y napalama sa bulan na kasta, nanang. Ay nawaw, nagalas ti ugali day ti babae. Ay, hindi tayo latan ikaskaso. Papansin la da di abakat. Ay saan amay parbeng ti kastangar aramiden na. Maan ano kumano bakla ka. Ipatay na. Tsak man amukin ko na, nanang. Umapal siguro. Tadi nakabalan nga aramida, nagitara aramida. Reply at ti comment na kadagiti post mo, anak ko. Saan mo't lang agpaabak na di abakit, nanang? Reply ak latta. Saan amay parbeng ti kastangar aramiden na kun ka? Apay, ipatay na aya no bakla ka? Ha, bakbaketan nga awan manak nakam na. Adda gayam salon ni bakla iji balayda. Adamat manang, agpariban kayo matkan kwa na ano kayat nyo. Saan ko akasapulan dagita? Okay. Kan may sa, jak kayat nga i-vlog nak da iji bakla. Nakitak nga in-vlog na ka, edi nagpariban ka ka. Ay nawaw, apay kasta kayo manang. Anyat kayat mo asawan alays? Tunggal agsao kayo kat madlaw akagura yun ni Teddy. Agraman ti personal abiyag na, pakibiyangan nyo. Jak man amaw, nga maasarak iti da iji bakla. Anya launay ayati pakaasaran nyo. Adda basol na kada kayo? Awan mo kiday. O, matlagayam. Ay na, bakbakitan kayon. Ngamda kayo ti numero 1 amang iruruman kan kuana. Uray bakla day jay. Nasaya at ti panagpuspuso na manang Sylvia. Agsarita taman itinalapat, Sylvia. May papanitian niya. May papan iti ikom-comment mo iti post ti anak ko. Ti comment ko bakla di anak mo? Wan, anya ti parikot kadagiti bakla aya. Apay abigdil day taken ka. Kanuno ngamin ti aramid di anak mo a feeling babae. Uray kas jay ni Teddy, responsable day jay. Kang runaan iti amin, adda respeto na iti pada na a tao. Saan akas iti daduma dita? Apay, di ka mabaen. Anya kumangay ti ibain ko, ket awan met dakas ngar aramiden na. Di ka mabaen at ikakaisuna nga anak mo ket bakla. Sa bagay, anya nga ron ti maaramidam no babae met ti kaunggan na. Nasabat ko itay ni tadalan ni Manang Lilia. Kahit nagipulong kang ka. Abay aya, akas tatyog, ugalyam. Ay naapaw, saan nyo ang maawatan ti kayat ko asawan? Awan karbengam amang iruruman iti pada matao. Panangiruruman ayamat ti kasjay. Ay nawaw, agkalintagan ka pailay. Imbagak lang matiag paiso. Apay nga agsakit tinakam da, kat baklamot at talaga ni Tiday. Naimbag pa di bakla, tan nagagod. Kanam muna tulungan ni nanang na. Una, ang baklalat ta. Ay naapo aya, tsaka amukin ka Sylvia. Talaga siguro, anay tulangan na ita kinatangsit mo. Bakbakitan ka nga awan manak-nakam na. Apay anak ka off comment dagiti post mo anak ko. Saan ko pa'y anareplyan ti comment dayjay a Sylvia? Sana naman sa po la replyan nyo, nanang. Di mo't imbagakken ka asa anak nga agpaabak iti dayjay a tao. Sakit lay ti ulo, ti tatawa kasken ko ana. Awan karbengan na amang irurumen ken ka anak ko. Amok na ito, nanang. Ngam useless mo't lang nagiti comment yo. Ta sana maawatan da ita nagiti tattao a feeling perfecto. At dalamanan mangag ko iti dayjay a Sylvia. Makita na talaga ti sapsapulan na. Pakabasbasulan nyo lang da ita, nanang. Urayon no para ken ka. Sa anak nga agpaabak iti dayjay a bakit a nakatangtangsit. Anyat urason, apay adi ka pa'y lagpulas si Karin eh. Agapura ka man ako nakon. Makimisa ka, winno? Kasla masaduta ka mapan. Naa, apay akasadot mo timapan. Nakababain ti mapanijay. Anya ko mati nakababain ijay. Makimisa ka ita. Intun kwan. Day tamanen mangiruruman iti padam a tao teraramidam. No di mo kaya ti makimisa, makamu ka. Basta siya, mapanak manon.
Umuna kalatan, sumaruno akto. Makamu ka lakay kamutan. Amo mo ti Aramido. Makimisa tayo manen, alis. Sige laang manong, sumaruno akto. Ni Manang Silvia ngay. Imunan, Ay nawaw, saan kayo mutin ang nagkuyog? saan na kasoron ko. Itian niya aga pumat. Kasano, makimisa tunggal Domingo. Ang numalpas, day tamanan mangiruruman kente de tararamidan na. Day talaang nga agpayso ama nung uray mamin ano ang mabagbagaan. Awan mutlat ka. Bakbakatan nga awan manaknakam na. Naimbag ko nam saan atutupan ni bakla. Nungay nga ta i-post dati rupa kin comment na iti Facebook. Sigurado ang nakababain, Manong Rene. Ipatarimaan kong ti balay, nanang. Ay nawaw, adda kwartam ayate di anak kao. Ada, amoy mo Saan lang may sa ti source of income ko? Ala, adda ken kadayta. Angem no adda pa'y pangusaram iti kwartam. Makauray mo't ti balay. Awanin, nanang. Ala, si kati makaamaw anak ko. Pakabilak mo ito ni ti gate, ti paraangan tayo. Amangan no adda man agreklamon. Sino ka matiagreklamo? Kat kuka tayo mat dahi taadaga, nanang. Dagiti kaaruba man agapal anak ko. Ni Silvia a number 1 basher mo. Sigurado nga agreklamo da ijay. Ay, nanang, awan bibiyang ko karagita at tao. Di ora man maustil dahi ti apal. Nagpintas tabadum Na, kasla adda kayat asawan ti kasta akatawam Rimang ay labas si Tibiagyo. Anya manan. Timbang sit kayo matan. Ay pangaasim man Silvia, di mo ipulagid kada kami ti aramid mo. Nagalas man ti kasta nga ugalim. Aging ka kadiita kat nasakit tinakam mo kanyak. Nasakit tinakam mo, idi imbagak abakla di anak mo. Aminado mo't ni Teddy abakla. Saan namot nga inlimod ka? Apay asang kaulit mo pa ilaang. I-comment mo pa yon kadagiti post na. Awa mo ngamin amok nga i-comment ko. Iti kastoy nga edad tayo, agsingsingpet tayo kumaan. Agbalin tayo apagwadan. Nagalas man tibakbaketan atangsit. Anay ko, si kapay laang ti kumabel, daytoy matiparakan ka! Anyat ko nam nanang, kinabil mo ni Nana Silvia. Self-defense laang ti inaramid ko, anak ko. Saan mo malmalpas na tanga apayo? Kasano kat aging gaita, natangsit daye a babae. Isumat lang gayam nga dumanan ti comment na iti post ko. Ay mabit man laang i-screenshot ko dagita a comment na taipos ko man iti Facebook. Makita no saan mo't ang mapabainan. Ay, saan na nanang? Ay naanak ko, madimot laang ti kanayon nga agul ulimag. Tanay, karkarwan damot. Ikan tayo dahi a babae iti pagnakman na. Makita no pagpatinggaan ti kinatangsip na. Inpost na kayo ni Nana Lilia, Manang Silvia. Nakitak nga raw, mangibabain da di babae. Inpost na dagiti dakes ang comment yo iti post ni Teddy. Agraman Facebook ken rupa yo. Inpost na Manang. Ipabarangay kung tupay dagita nga gina. Ay na Manang, husto nga minon. Agbalbaliw kayo. Bakit kayo meten? Nagalas akitaan nga iti kasta nga idadyo. Kat irurumin nyo pa ilaang tipada yung atao. Aguli makak nga raw, kasta ti kayat yo ang mapasamak. Da kayo tinangirugi iti apa. Iso ada kayo nga rod ti agpakumbaba Manang. Kasanumat nga iti panangibabain da kanyak iti social media. Inaramid dati kasjay, tanaasar da kada kayo. Di kay man feeling biktima iti parikot ada kayo matlaang tinangirugi. Ay nawaw, siyak pa'y gayam ti dakes ita. Ilibak yu aya Manang. Kano naglawag ada kayo ti ayan ti bidnot. Saan ama ilibak dayta Manang Silvia? Anya, Iso nga ibagada nga awan manaknakem yo. Takasta kayo mo ngamin.
Uray ni Alice, naakaran meten iti dakas nga ugali di agina. Dakas nga ugali di agina kunkunam, kat si kamot ti dakas ti ugali na. Di mo nakita ti impos ni Lilia aya. Impos na ti rupak iti Facebook na. Deserve mo Anya? Dahil ta ti ganabam, no apay nga minan di kag sardeng. O anya nga ita, si kamot ti content da. Pagkwartaan da, nga uray ang muda pa kay babain ang tipada da a tao. Kat no si kamot lang tinangibabay ni ti bagim. No nagululi magkakumalang. No sana kumkonformity in comment mo iti pos ni Teddy nga anak na. Saan ko maamapasamak ti kasta? Naa, kasla isuda pa yun ti pamilyam. Tilang amin pakibibiyangam. Masam nagti-comment ti tattao iti pos ni Lilia. Amo ko na, Bakbakatan nga awan manak nakam na kung nadakin ka. nabasa kong dagita. Kahit anya ti makunam, nadalos kalata. Tapno awanan ti adu sa uyaw, idilit kong dagiti comment ko. Kasta pag nakmam na ita napasamak, sana nasayaat nga iruruman mo ti kinatao ti pada matao. Makapasurun mat. Iti kasta nga edad mo, agbalin ka kumaapagwadan. Nagalas man nakitaan, asikapay abakbakitan ti numero 1 ang mangiruruman iti pada matao. Ay, nawaw! Saan mo nga ibabain ti padam a tao gapulaeng iti kinatao na? Agpakumbaba ken respetuam ti padam a tao. Iti kasta, respetuan da kan tumet. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Hay, makaparurod dagiti agtutubo ita ang panawon. Ay nawaw, kasangsangpet mo lang, napudot ti ulong bakit? Marurudak nga rod, siyak pay laang ti pinagtugaw da iti tenga ti jeep. Uray lamat nag ti patong ko. Ado siguro ti pasahero Dayta nga rod, napunpun no launay idinagluga na. Naimbag kumamit ka dagiti agtutubo no agad just damot. Anya kayat mo asawan? Na, di mo maawatan. Ti kayat mo kat agad just da para keng ka? Agad just da tapno komportable ka? Natural. Amo damot Napigsa ka pa'y man. Apay ko mga agad just da para keng ka no agpapadamot ti binayadan nyo. Panunutam asaan aga po ta professional ka, kat kanayon nga special treatment ka bakit? Agkaka-level tayo laang anya. Dayta nga rod ti parikot. Awan respeto da itinatataengan ngem isuda. Ha! Dayjay nga Adrian nga anak ni Leia ti may sa anakitak ijay ka. Sandalaang ang nagpabigay, kasta ti bagam. Apay nga min anaglugan ka, no ammumot nga awan ti bakante. No nakitam anapumpuno ti lugan. Nagistorya ti kaanakam, Dolores. Asino aka anak Kamil? Ti kaanakam a driver Ay nawaw, anya ko mati istoryaan na kanyak ngay. Tinapasamak idikalman Anyat napasamak idi kalman aya. Napunpun no ti jeep idikalman. Ket nakaluganak ni Adrian nga anak ni Leia. Kat, Gaputa na punno ti lugan, ititeng nga tinagtugawak. Daytoy met Adrian, awan bibiyang na. Buy-buyaan naklang, uray amuna sa anak a komportable. anya ti kayat mo nga aramiden na aya. Isakripisyo na ti tugaw a binayadan na para kang ka. Kasjay matini, saan aya?
Talaga la sa bali dagiti agtutubo itan a panawon. Awanen respeto da. Saan matkit di nga amin, adalata mo dagiti agtutubong ada disiplina da. Ngam ti kinagpaisuna sa balin ti henerasyon ita. Awan respeto da. Very weak da pay. No saan da ka pinagbigyan, saan nga umdas arason day tatap no ibagam nga awan respeto da kang ka. Kan maysa, napiksa ka pay mat Saan ka mat a senior citizen? Naimbaglaangan, tanasalaw ka dito'y dalan, Leia. Adda ka di masapulyo, Ma'am Camille? Bagbaga amjay anak mo. Apay na Adrian, ma'am. Awan respeto di anak mo kanyak. Amom ka di, nakaluganak idi na minsan nga aldaw. Kat di na amo ti agpabigay. Nakita na lang arudan asa anak a komportable iti nagtugawak. Kasta ka di, madam? Nalabas mo't di anak mo. Disiplina jay anak mo tanagalas ti kasjay nga ugali na. Wan, madam. Kasaritak to ti anak ko. Ibagam adi na ululitan ti kasjay nga inaramid na. Iti kasjay nga edad na. Adda kumamot respeto na iti kas kanyak ang natataangan ngam iso. Nakaluganam kanumat ni Ma'am Camille idi na minsan. Kat di ka kanu nagpabigay, uray makitkitam asaan a komportable daytoy iti nagtugawan na. Kano? Wan, anak ko. Awan kanumat respetom kenkwana. Ni, jak amo kayat nagayam tagtugaw iti ayan ko nanang. Ti amo akit komportable iti sentro. Tadamat inkarga ti driver ang pagtugawan da. Ay na, kasta unay ti unget na kanyak, anak ko. Nabambanugak mo't iti dayjeng aldaw. Tanaki kumbuyak iti palengke. Inton sumaruno a makaluganam, agad jas kalattanwan, iti kasta, awan maibagbaga ni ma'am. Ipilit namat ngamin taglugan. Kat nakita na lang aruda na napumpun no. Di na inuray ti may sabyahe. Agdardaras siguro Datayo latan ti agad jas. Di adal mat ngamin dayjay. Ang mga nuinton madamdama kat iruruman na matan da tao. Kinasarita nakakadi ni Camilla. Wan, Dolores. Kasta unay nga ro, tisuron na iti anak ko. Una yun day di a babae. Awan respeto na di anak mo kun kunana kanyak. Feeling entitled mo't ngamin day di a tao. Ti kayat na kat agad just ti amin para kang kuana. Ay, wan nga rod No apay mo't akas jay ti ugali na. Feeling ka nga tuwan mo't Tinaybaga ti anak ko, impilit na kanu ngamin tinaglugan, uray amuna anapun numatan ti jeep. Basol na mo lagayam. Nagrigat lakit din aya ti agsasao. No tutuusan kat napiksapay mo't ni Camille. Talaga kit di ana nga to ti panagkita na iti bagi na Isu ati kayat na kat agad just ti amin para kang kuana. Apay matanas ka nga agipos kay ti kasjay ti Facebook, Camille, bakit? Wen tapno makita dagiti agtutubo nga awanan respeto. Ay nawaw, agdalat tamod dagiti agtutubo na respeto Depende lang iti tao dayta. Saan dala ang nagpabigay kan ka? Sakitem launay mo. Sa bali nga rod ti henerasyon itan lakay. Very weak da. Awan pa'y respeto da. Saan akas iti henerasyon tayo? A very strong ken na respeto tayo. Ngam ti henerasyon ita, kat bungawan no produkto ti henerasyon tayo. Anyat makunam ngay. Kat, anya ko maita? No ti henerasyon ita, kat produkto ti henerasyon tayo. No ti kunam kat awan respeto, kan very weak ti henerasyon ita. Adda ti biddo ti henerasyon tayo. Kaya't asawan da ita, adda nagkurangan tayo. Saan matkid di nga amin Tadda dagiti agtutubo napadakkel saya dagiti parents da. Kat, basol tayo nga rod. Kas lakas diyan Dakkel ti epekto ti panang padakkel dagiti parents kadagiti anak da. Angem no maipapan iti reklamom asaan da ka pinagbigyan. Demanding kalauna yan, bakit? Apay anagipos kapay laang itikas jay. Wake up call day jay, mare. Unay kamutan. Feeling entitled kalauna yun Gapo ka dita may saka Ay, di yung man iraman ti trabahok, mare. Agpada talaang mo't. Ti trabahom ita kat kas iti trabahok ide. Ngam sa anak feeling entitled akas kang ka.
Demanding kalaunay no maipapan itim ako na arespeto. Ay nawaw, kasla basol ko pa'y ita ah. Demanding kalaunay amang ibaga nga irespeto da katipadam a tao. Ti kayat mo kat agad da para kang ka. No maipapan itinapasamak idinagpasentro ka, saan ko maabigdil dayta, ta saan kamot a senior citizen. Day takit nga rod. Kanunungan nyo ti kamali nga aramid dagiti ubing kan agtutubo ita a panawon. Iso aday jay, very sensitive, very weak, and no manners ti henerasyon da. In short, balasubas da. Very weak and no manners kunam iti henerasyon a produkto matla ang ti henerasyon nyo. No kasta, weak mat nga rod ti parenting style yo, iso akasta ti produkto yo. Naimbaga bigat yo, Ma'am Camille. Anya day jay? Inyig ko ti order yo anatang kan Auntie Betty. Dad, sumra ka ah. Apay ngagtak-tak der ka lang gitarwar. Adtoy, ma'am. Ibatik dito yan. Kas kalaag bagtit mo. Ah, anya ti kunayo, ma'am. Kompleto ka di day ta order ko? Wan, ma'am. Tibayad na, idiretso yung latan nga itad kan antik. Sige, ma'am. Innakon. At dapay ngaming classic no madamdama. Intulod mo ti order ni Ma'am Camille nga impawit ni Antim Abetikin ka, anak ko. Una nang, ngam saan kong inala ti bayad. Itad na laangin kin Auntie Betty. Apay nga rod analiday ka. Awan matkit din, nanang. Anya nga awan. Uray di mo ibaga, madlaw nga adda. Saan ka matakas ta asigod kat? No ibagak kada kayo. Saan kayo nga agungat, nanang? Ay kat depende no adda basol mo talaga amaungtan ka. Saan amaliklikan dayta, anak ko? Naibaga ngamin ni Ma'am Camille nga agbagtitak ano. Anya? Kaano nga inbaga na ti kastakin ka? Itay bigat, nanang. Idintulod ko ti order na kin Auntie Betty. Ay nawaw, apay mo't abinagaan na kay ti kasta? Jak man mo, nanang. Awan mo't basol ko kin kwa na. Ay naglukon day dya tao. Awan karbangan na amang isawang iti kastaken ka, anak ko. Noong tan na ka, gapu iti dakas nga aramid mo, okay laang kanyak. Ngam sobra matan nubagaan na kapay iti bagtit, kat awan mat makagapaw. Anya ti parikot mo aya? Sa anak nga agreklamo, nubagbagaan nyo ti anak ko, gapu iti dakas nga aramid na. Ngam saan mat ay parbang, abagaan nyo iti bagtit, nga awan mat makagapaw, ma'am. Adaya mat kasta nga insawsawang ko. Ay na, nagipulong ti anak ko, ma'am. Ay na, jak malagip anang isawang ak iti kasta iti anak mo, Leia. No kasta, ilibakyo, ma'am. Ad ebidensyayo, akasta ti insawang ko kankwana. Amuyo alalaing nga agulbod dagiti agtutubo ita apanawon. Ay nawaw. Binagam kanumot iti bagtit ti anak ni Leia. Ay nawaw, awan amok di tamare. Isu ti istorya ti kadwam a professional anak angag iti insawang mo. Asino? Asino tinangidanon ka na kayo? Saan kun nga ibaga no asino? Basta adda. Anya? Di ka mabutang? No dayta nga ugalim ti pakaikatan ti lisensyam? Kontrabahom? Na, apay akanayon akasta ti panagsasauyo kanya. Gapo, ta saan ama iparbang ti kastang ar-aramidem? Kasla saan kamot a professional? Anya? Pangaasim agbalbaliw ka. Di mo iramraman dagiti padam a maestra. Awan karbangam amang isawang iti kasjay. Nang runa no awan madakis ngar aramidon jay tao ken ka. Basta siya, awan insawsawang ko abagtit ni Adrian. Adda nga rod nakangag. Apay nga ilibak mo ba ilang? Hay, agar aramid manen dagita atat tao. Kaya't daklakit di apirgin dagita. Am-ammo ka bakit? Agsarden ka man si Kanuel. Di nakdagulitan na. Imbes nga agbalin ka modelo. Saan ta bastos kamot amaysa? Ngamno si kati saan da pagbigyan? Apaw, sakitam launay. Nakabaybayag kamot amang i-deliver iti order ko. Itaypay nga urayak day nga order. Inudep na ti cellphone. Kat di na pa'y sinumbatan ti imbagakan kwa na. Naibagak lang nga ruden akasapulak day nga order ko. Ha? Bigbigatan man na napudot ti ulo mo.
Kasano, makapaasar mo ngamin da a delivery rider. Nag-texak lang arudan kan kwa na. Imbagak akasapulak ti parcel ko. Ano usam ti aguray San laang mat asika ti customer da? Ay, makapasurun kit di Kas na ko nakita yan, ano usam ti aguray ta saan laang asika ti customer da? Di ka man feeling priority di da? Tagpapada kayo mo't ngagbaybayan. Pinagsasawan kanumat ni Ma'am Camille ti delivery rider anang i-deliver it order na. Ni Patrick akalugaran tayo matlaang Isu kano ti nakaigam iti order na iti dayjeng aldaw. Below the belt kano ti insawsawang na. Tinadamag ko kat inruruman na pa'y kano agraman trabaho na. Wen, agpay suday ta. Jak amo ano agdemanda ni Patrick. No ada video na, napigsan nga ebidensya dayjay. Ay wen nag-video kano ni Patrick taawag nga awag ni Camille kang kuana. Saan kano ang makaururay? Naimbag kumamat no saan na nga iruruman jay tao. Dayta nga rod, no idarumda. Awan ang mga numaikat ti lisensya na. Sayang ti mano atawon a sakripisyo na tapno agbalin a profesional. Kanayon nga agreklamo nga awan respeto dagiti agtutubo ita. Ngem uray iso kat awan metla ang respeto na itipada na a tao. Wen nga rod pirdyen nakit di pa'y ti reputasyon dagiti pada na nga addaan iti kasjay a profesyon. Surat para keng ka. Surat, naggapan naman. Di di barangay hul Indarum da ka ni Patrick. Anya? Ay nawaw. Kas lamas daw ka pa'y lang no apay idarum ka. Nakaungetak laeng iti dayjay nga aldaw. Ta nag-message sakmet kan kwa na. Imbagak akasapulak ti parcel ko. Ngam anya ti inaramid na. Maluman nga in-deliver na. Nagado ti saong katagitag tutubo nga awan respeto na. Awan manners da kung kunam. Ngam uray sika kakas di magayam. Ay di nakman ikungkumpara kadakwada. Anya nga rod ti rupam asumango ken kapitan. Professional ka pa'y mat nga rod. Di ka mabaen. Indarum kano ni Patrick ni bakat mo, Noel. Agpay suleta, Dolores. Kat, kaano nga agsasarita dangay? Inton Lunes, mare. Ay, apo ni bakat mo, aglablabas. Dayta nga rod, mare. Feeling entitled launay. Day tapay kit di aparsil ti pakaibarbaranggayan na. Gusto mo't kit day, tapno adda pagnakman na. Ti kayat na ngamin, kat iso akanayon ti priority. Gaputan na talagad ti trabaho na. Kunamlan asino mo't tin akangangatuan. Day ti jak kayat kinibakat mo. No agsasaaw, apo, kasla iso ti boss. Ti kayat na kat agadjust ti amin para kang kuana. Kat no saan ang mapasamak ti kayat na, ibaga na abastos, wano awan disiplina ti pada na atao. No daduma, iruruman na pa'y ida. Apay adi ka pa'y laglugan, Lia. Urayat ti may sa ajip, mare. Ay nawaw, ang mga noaguray ka itinabayag diti paradaan. Okay laeng, mare. Wano, madanagan ka tada ni Camille iti unag. Saan matkit di? Ngem nakababain lang amin iti professional akalugaran tayo. Di bali ata addaak mat akadwam. Saanan? Napunno mat ti jeep. Ang mga numaipit ni ma'am kat anya pa'y ti maibaga na kanya. Nawayapay. Umanay ka ijayan niya. Sumurot ka kanyak. Siyak ti makamo kini Camille. Padasan naman ang ti agpa-importante. Tatalaga makangag kanyak. Kahit nagpasensya ka. Kapilitan tadda ni kapitan. Ay nawaw. Apay akas tapay lang, ti pa nagsungsungbat mo. Talaga ka di nga awan pagbaliwam Addamet basol ni Patrick. Ta nakabaybayag amang i-deliver iti parcel ko. Hindi ka makawaawat mo. Saan lang mat a parcel mo ti i-deliver na kahit? Naimbag ko naman, tayo dyan barangay hulang nga nagreklamo. Uray agreklamo siguro ijay PRC ket mga bakaklata. Di na mapaikat ti lisensya. Nukasta nga min ti ugalim. Kasano nga irespeto da katipada matao. Alaman, Ay di ka makaawat mo. feeling ka nga tuwang ka. Agbalbaliw ka man. Di mo urayan ang maumaking ka. Nay, apay, anya ti aramidam. Talaga sinaangkan. Ay nasaan alakay, day tati di mo aramidam. Kaasi akmat ano panawan na. Nukasta nga raw, agbalbaliw kan. Agpakumbaba ka.
Panunutam asaan nga iti amin agundaway kat agad just ti padam a tao ken ka. Ala, wanan. Di mo ibabayin dagiti padam a profesional. Kang runaan dagiti padam a maestra. Di mo ibaba ti reputasyon nyo. Laglagi pa nga agkaka-level tayo laeng. Bakit? Oraan niya pa iti trabaho. Awan tinangat nga to iti imatang ti Diyos. Agpapada tayo laeng. Iso nga giinnanos tayo. Ay, wow! No kayat tayo ti mairespeto, rugyan tayo dayta babaan iti panangirespeto tayo, iti karbengan ti pada tayo a tao. Laglagi pen tayo at ikinaman nagpakumbaba, ti pudno amang italo kada tayo. Saan ket a kinabaknang wano ti posisyon tayo, dito'y rabaw ti daga. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, wow! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, wow! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaammo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Anya kamutan, Marvin? Kasangsangput mo lang. Ngam napudot man ngami ng ti ulom bakay. Talaga nga agburak ti darak iti kastang aramid mo, ha? Ay nawaw. Apay ka di aya. Anyat parikot. Di ka makarik na, ha? Amom abisi ak amakitagtagad. Di ka pa'y mat nagluto. Nagluto ka kumamatan na iti pangrabyan ta. Awan mat anak ta nga aw-awiram. Bagim laang mat. Apay, marigatan ka pa'y laang? Agluto ako maitay. Ngam! Jak amo ti luto. Ang mga nagluto agad di mo mutlaang kayat. Di sayang lang. Ha! Ti ko nang kit di. Kasadot mo ti agluto. Dayta ka na yun ti irason mo. Mang pritok lang ang ititlog bakay. Ay no, pagkawan! Anya nga ron ti kayat mo. Itlog lang mati adda. Mangigisa ka itinatang. Ado mo tinatang iti kusina. Saan asyak ti pagpungpung tutong kunak ngay? Da kayo manan kini Manong Marvin ti pagsasaritaan dagiti chismosa manang Jackie. Ay nawaw, apay ka numanan. Nangagdang agap-apa kayo idi may nga aldaw manang. Basol ni Marvin ah. Kanayon lagan nga agapa kayong agasawa. Kasano ket nakasadsadot mat daydi a tao. Ammo na anabambanugak anak itagad. Di na mat mapanunot ti agluto. Hay, makapasuron. Basol mo ah. Apay ngamin anak asawa ka iti sadot manang. Ay naading ko, di mo man ipalagip date na. Gaputa gwapo. Sono? Ay namanang, di mo mailibak dayta. Adamang ngamin itsura ni Manong Marvin. Dayta laang atasadot mo't. Ay naading ko, no apay nga iparupang pay latibidot ko. Inal daw lang aruden amadusdusa ah. Anyat gagara ni ading mo dito'y balay. Apay nga imay. Awan. Agbakasyon lang ka no. Ay nawaw, agbakasyon ko nam. Uy, bakit? Apay adi mo impakpaka mo kanya. Nalipatak lang ngayon magakin ka. Bakit? Ka, anya ti planom. Plano. Awan mo't amo kalakad ko ita. Mano nga aldaw ti bakasyon ti kabsat mo aya. Dahil tatidyak ka mo. Bakit? Kita ama, ang mga nuday tanto manen ti rason mo. Tapno saan ka nga agtrabaho. Agpadpada kayo asadot iti kabsat mo. Talaga lang nga awan pagtrabahuan mi. Bakit? No adda, di nagtrabaho kami kuma. Kasano kumaamaadaan kayo iti trabaho kat di kay mat agbirok. Anya tinamnamain nyo. Trabaho, ti umasidag kada kayo.
Umayak man pa'y agpaangin, nanang. Nay, nagapa kayon sa manan iti asawa manakaw. Hey, masurunak nga rod kan kwa na, nanang. Ay nawaw, apay manan. Nagadulakit din na diyo pagkinkinawatan aya. Masurunak atawan lang nga rudon trabaho na. Pinagbakasyon na pa'y tisadot akabsat na igay balay. Kaya't siguro matikabsat na ati agpasyar dito'y lugar tayaw. Ang maibos matin ti abas to aginatang ko. Naimbag kumamot ano gumatang da. Saan? Tapapakpakan damot kanya. Ay kat ano sama, tasi kamot tinang pili ka ni Marben, anak kaw. Awan nang pilit kin ka, ang makiasawa kin kwa na. Dusak nga rudon da ito'y, nanang. Saan akasta, anak kaw? Di kayat ko asawan, desisyon mo ti makikalay sa kin kwa na. Ay, awan lang amok, nanang. No saan pa'y ngagbalbaliw da ya tao. Sina ti pagturungan mi kunak tumag. Nalakaaya mo ti makisina. Nalakalaang, nanang. Di bali tawan pa'y mo't anak mi. Saan mo't amabalin nga urayak, amatayak iti stress ko. Anya ti plano ni Dominic anya. Dua alawasan nga da dito'y balay. Talaga nga awan trabaho da ya tao. Istambay mat amay sa. Diyan ka mo, bakit? Ay nawaw, kasano adi mo amaw kat kabsat mo da ijay? Ni Dominic latan di kasaritan, bakit? Amok kay kayat mo nga adda ni Dominic ditoy. Tapno adda manen rason mo asaan ang makitagad. Saan mo't bakit? Oho, amukon day nga style mo, Marvin. Manong Marbay! Manong! Nene, mapit lang nga. Ang mga no, danapatig nga ibagat kabsat ko. Ituloy tan tulaang tagsarita inton madamdama. Ay, noo po ayo. Manang Jackie! Manang! Yuhu! Ay, Line! Dominic? Ay na, kunaklakit din no nagawid kan. Siyak nga raw. Am-amunak pa'y gayap. Natural, am-amo ka, tas si katay kabsat ti sadot nga asawa ni Manang ko. Si kakit di ma. Dakal tinagbaliwa ma. Pimintas kay ti imatang kaw. Saan asika ti gagarak ditoy? Ni Manang ko, adda ka de? Adda ni Manang Jackie iti unal. Lukatam nga rudin ti gate, tada na patag nga ibagak iti kabsat ko. Nakaungungad ka man. Talaga kasi ti panagsasaok, amumot. Sipod pa idi kat prangka ak nga agsasaok. Maday, tinaungal. Awan bumakit ka atagaw, no kasta ka na ayaw. Tila lawlaw at umot. Lukatam kit di ti gate, ta sumarakak. Ada na patag apagsaritaan mi kini Manang Jackie. Nakita no kasanom akitaan ni pag-ailin ni tay ating ko. Pumimpintas nga raw, iti pa nagkita manaw. No kursunadam, di ireto ka kenkwana. Anya nga minang tinagan na iti Facebook, manaw. Mabit lang, tay pakita ken ka. Awan pa'y nga tanubyo, ti ipagmaw, manaw. On pay, single day jay nga aging gayta. Nasayaat mo nga raw. Awan ti agbalin na parikaw, manaw. Wana, kras na kaday jay, idi kakaskasarmila ang kinimanang nakay. Amok na ita, manaw. Saan ko nga nakursunada iday, tapangit iti panagkita. Ngam ita, takkal tinagbaliwan na, manaw. Adto iti Facebook na. I-message mo dagusan. Nagagat na ita. Kasla ni manang namudlang. Nawaklunan na ka. Di agbiag kanto akas kanyak. Kaslakan ton dono ko. Anya? Di ka man agin didi, Dominic. Amok akas yamot lang terapaap mo kat. Ti mga sawa iti nagagat tapno awan ti pariko. Ay nawang, in-block ko lang nga rudin. Nagaramit pa ila iti barong account na. Nay, asino manan aya ti pakaasaram Aileen anak kaw. DJ Dominic Apay, agchat-chat ni Dominic ken ka? Katno addan asawa na dayjay. Saan ani Dominic akabaranggayan tayo, nanang? Ni Dominic akabsat ti sadot nga asawa ni Manang. Kunak ano ni Dominic akalugaran tayo. Apay, agdat-daton kadikin ka ti kabsat ni Marben. Wen nanang, kayat nakanungarod ti agdaton. Ay kat nasaya at ano kasta. Crush mo dayjay ide, saan aya? Idila ang dayjay nanang, ngam itatan amuak ti agpay so akinatao da. Saanen
Nadismayaak nanang. Jak kayat ti maitulad kinimanang anak kaasawa iti pobre adon. Agkabsat da, ngam saan damot siguro nga agpada iti kapanunutan, anak kaw. Agpadada kanu asadot nanang. Madlaw ko matlaang ket. Anya ti madlaw maw. Nakitak dagiti ima na, ket amuklatan asaan ana erwam iti trabaho. Saan akon amas daaw, tauray ni Manong Marvin, ket sadot met isong agkonsumisyon ni Manang Jackie. Maas-asar ti kabsat ko iti kabsat mo, lakay. Apay man? Tauray in black ni ading ko, kat agaramid latta iti pamuspusan tapno agpapansin. Ah, kursunada na kano nga may ni ipag-ailain bakit? Saan mo tatakas? No agdaton ti kapsat ko iti kapsat mo. Tagpadpada damot a single. Ken may isa, crush ni Aileen ni Dominic, ide sana ya. Wen, ngam saan itan? Tulungan taman kit din ni Dominic, bakit? Tapno makaasawa mo tanda ito. Ay nawaw, Kasaritam ti kapsat mo. Ibagam nga ikan na ni Dominic iti uray may sagun daway laeng. saan ko kontrolado ti panunot ti kabsat ko? No anya ti kayat na, ay kat iso Saan mo't amabalin asyak ti agdesisyon para kan kuana? Nang runa pa no may papan kan aya. Kapsat mo matday jay ken inuuna ka. No adda ibagam, siguradong aramidan na. Anyat ibagam aya. Agpakadalaan ken kailain. Ay nawaw, apeng agpakada ka. Agpakadak agawit akmanan iti lugar naman. Ket agawid ka, ano agawid ka? Anya ko maita kanyak ngay. Si kakid di man. Talaga na pudot ti daram kanyak. Kasano kuma, kat dagulit ka mat. Agayata nga rugin kailain. Krasnak iday sana yan. Idila ang dayjay, sa baliitan. Jak kayat apagdalanak mo ti pagdaldalanan ni Manang Jackie ita. Sa anak matakas kinimanong kay. Anya asaan, kat madlaw asadot ka mat amaysa. Di agbalbaliwak para kin ka. Agdagatak no kasapulan. Awan lat amok dita. Agawid kakit din o agawid ka. Ikaray, agsubliak tumanan dito lugar yaw. Pang-asim at di ka pailaang makiasawa. Urayan na akwal. Agmes-message ka di pailaang ni Dominic kan ka, ading ka. Wan, ngam saan ko replyan Manang. Talaga ka di nga awan mariknam apanagayat para kan kuana? Awan Manang. No itsura na ti saritaan, gwapo mat ni Dominic, ngam madlaw asadot. Anya? Sa anak akasken ka nga itsura laang tikit-kitaan na Manang. Ay, mangrugi ka man ako nakon. Agpaysumat Manang, jak kayat ti konsumisyonan niya. Narigat ti mailawan iti sadot kunak tumot. Nakitak ti kasasaan mo iti din na ni Manong Marvin, kat jak kayat mapadasak ti kasta Manang. Sa bagay, adamat ket di puntom ading ko. Ngam tinaibaga ni Dominic kanyak idi nag-message, ket nag-garden kano daytoy. Adda nga rod insend na kanyak. Panagkunak ket disidido nga agbalbaliw para kan ka. Kachat mo ni Dominic Manang? Wen, salsaludsuden na no adda ka no nobyom, wen no adda agdat-daton kan ka. Ket kunak nga awan. Ay na Manang, nukas di asarot tumat laang ti pakiasawaak. Ano saklatan ti agbaak? May mayatan dayjay ngam ti makiasawaak iti tao nga awan arapaap na iti biyag. Long time no see, Dominic. Wan nga raw, manang jakeng. Makumi kumangamin iti gardinggaw, manang. Lugan mo dayta? Wan manang. Si kanhan lang dayta. Ngamayat latamay. Ay nawaw, gimatang kapay gaya man itilugan mo. Natsambak ti mayat apresyo tinatang. Iso na kagata nga. Ay kat nasaya at ano kas na? Naimbag ka pa'y. Talaga nga inaramid mo timbagam kanyak nga aggagat ka. Siyempre, madamanang. Kahit kumati makasawan. Naimbag ka pa'y. Atiw mo ni manong mo. Dakkel tinagbaliwam ading. Saan akaskin ni manong mo nga aging gaita kat feeling don latta. Kasaritak to ni manaw, manang. Unman, bareng agbalbaliw mo. Naimbag pa'y ni Dominic. Gimatang itilugan na. Siyempre, natsambahan na ti met apresyo tinatang bakit. Ay, awanan. Atiw nakatikabsat mo, Marvin.
Dakkel tinagbaliwan na itilasod ti manu atawon laeng. Okay lang. Saan mo't ngagpapada tigas at itong kalmay sa kadatayo kay? Kastalat tangarodan? Anya launay ayat ipagparparikot ang bakit. Awan mo't anak ta apakanin ta. Ay nawaw, day tamanan tirason mo kanyak ita. Gaputa awan anak ta, saan kamutan ngagtrabaho? Awan arapaap mo para itibiyag mo, ha? Nasikan mo't laang nga aywanan tayo ti salon at tayo. Tanuag sakit tayo. Gastos mo't laang. Useless ti kwarta nuag sakit tayo. Ha? Anya aklas iti panagrasrason day ta? Ibagbagak laang mo tagpay so bakit? Ay agtalnakan, panagrasrason day ta ti tao asadot kulak tumeng. Unay ka mo't Dominic. Ay nawaw, apay ka di manong marbeng. Apay ngamin nga intukot mo talugan mo ya. Service ko nga ron mamanong. Tapno saan ko apariko, ti pagluganak no kasta nga dapapana. Nagadulagit di nga mom. Apay ka di ay manong. Inton sumaruno, di ka umay dito'y balay no kastamad laang. Ay nawaw, saan ka mawatan manong? Gapuking ka, kasta unay ti unget ni manang mo kanya. Anya, Pagkungkumparaan na ta, ibagbaga na pa nga ate unak ka no. agpay suma manong. Dakkel tinagdumaan tayo ta. Ngamin, nagagitak itan. Nagturid ka matan amang ibagay ti kasta. Ay namanaw, agbalbaliw ka matang. Saan agaputan nagagit ti asawam ka? Agbaling ka maasa daw. Unaw, kahit mo, apanawan na ka ni Manang Jakay. Manaw. Kumusta ka na, Elaine? Nasaya at latamot. Mabaling ko ka din ti agdatong gang ka? Jak kayat ti sadot. Nagbalbaliw ang matang. Awan pagdanagam, ta sa anak akas kin manong ko asa daw. Sigurat wag, saan mo mapadasan ti pagdaldalanan ni Manang Jakay, iti din na ni Manong kaw. Anyat amok ngay, amang anululbudan naklagayam. Ay sana apay ko mga ulbudang agayata nga rugin ka. Makikita mo't siguro ti service ka. Bayad tinating ka o tinaygatang itinayta. Amang ano binulot mo laang. Nyakit. Saan Kahit mo, tay pagitak ti papeles. Kukwak tay talugang ka. Uhu, narigat ti mamati iti sa ulaang. Nalawat ti garding ka o iti lugar may. No kaya mau, ipasyal kay jay. Tapos mamati ka kanya. Inaklon maon, Saan pa'y nanang? panagkunak kat agpayso ti ibagbaga na panagbalbaliw na anak kaw. Pagkunaan nyo mat nanang. Nakitam ti imakan sa ka na. Nakitak nanang. Imakan sa kadagidjay ti nagagat anak kaw. Alawanan nanang. No siyak ti sika, aklo na mo ni Dominic. Agpada kayo mutan nga adda iti husto nga edad. Kan agpada kayo ang nagagat. Panawanan tapno agpamilya kayo mutan anak kaw. Panunutak pa'y man nanang. Si kalat ta ti masurot. Ibagbagak metla ang kit di dayjay. Takas makita ket nagagat met. Agpada kayo ang nagagat. Saan kanto akaasay no iso ti maasawam anak kaw? No kasta, aklunan na kaw na Elaine. Wun, ngam ikarim kanyak nga agtinulong ta Ay nawaw, awan pagdanagam tamok tagtong politikari kanya. Siguradwam laang, narigat ti maadaan iti sadot nga asawa, tamakitkitak ti kasasaad ni manang. Jak kayat ti kasjay, jak kayat ti agkonsumisyon. Hun, katay. Nagawit ak iti lugar may. Ag video call tantaw. Ipakita kang gati naglaw agardinggaw. Kaano nga gawid ka aya? Itong Sabadaw. At damang naming garding ko nga ura iti lugar may. Imayak lang nagpasyar ta kahit ka makita iti personal. Okay. Agagata kay Elaine. Agurnungan iti kwarta para iti kalay sata. Naibusan ti bagas Marvin. Anyat planong itibiyag mo aya. Agpirigilo ka pa ilaang di tay store. Tamang sapulak iti pagtrabaho ak bakit? Ayawan lat amok dita. Mano atawanan akas tati bagbagam. Ngam aging gaita ket tambay kalat tamot. Ay nawa, saan mo't ngamin analaka ti agsapul iti trabaho kay? Naumakon! Ag sinatalangan! Ay, nakapigpig sa mo ta sa uyo adwa. Dayta kabsat mo nga awan serbina ti parikot Dominic. Bagbagaan dayta. Tano saan pa'y lang agbalbaliw. Isukat ko itinagagagat ngam isaw. Ha?
Makaamukay man laditan. Manong, awanan. Isukat da ka ni bakit mo. Ipadas na, taidarum ko. Anya? Ay na manong, agbalbaliw kan. Tanong si kati adda iti sitwasyon ni Manang Jackie. Sigurado ama uma ka mat no sa duti ka balay mo. Kunamlan asino ka mutin ngagsasaw. Kat agpadpada talayang mut idi asadot. Idila ang manong. Musak, nagbalbaliw akaon. Para iti pamilya abangunan may kinailain. No kasta, inaklon na kan. Kung manong, kitagawit ako man iti lugar tayo tagurnungak. Iyornungak ti kasarmay. Papanamanan, Marvin. Itenda tatapid rin bakay. Ay nawaw, apay manan ijay. Makitag ka ta. Anyat ko nam, ulitan man. Ang mga nukamali tinangag ko. Makitag ka bakit? Tulungan kan tapno dinak isukat iti nagagat. Ha? Ang mga nukon ko nam lang dayta. Ay, saan bakit? Agpaysuti bagbagak. Talagang agbalbaliw ako. Panagnagak day taking ka bakit? Okay, takdiram dayta nga insawang mo. Uwan bakit? Awan pagdanagam. Tanuan niya timbaga. Karamida kon. Sa anak nga agpaabak iti kabsat ko. Promise! Ay nawaw! No agtinulong ti agasawa, tirigat kat lumagan. Kang runaan iti amin, agbalin kumaan na tipker ti agasawa iti anyaman a panubok adumteng. Tapno naragragsak ti uneg ti pagtaengan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Kasano nga rudan dayta dyan nila kay? Awanan na. Talaga sa anak ka maka-abroad, ta sa anak mo't anak ka pa sa. Ay, sayang laang tigastos mo lakay. Anyang aruti maaramidan tayo nga eh. Talaga kit di asan a para kanyak na itang abroad. Iso sa anak-anak ka pa sa. Ada siguro ang guru-ura pimpintas nga oportunidad para kanyak diti lugar tayo. Siyak laangan ti agaplay lakay. Ay no, kabawilam ayamat ti abroad sinsya. Ipadas ko amangan no mapagasata na. Kasanong aruti trabahom dito eh. Kapilitan nga agresign na ka. Manulaang matisweldok iti trabaho itangay. Manulaang ngam at least sigurado. Kan saan anas kan nga umadayo ka. Kasano nga rod ang mabayadan ta ti dagaan na kaisaadan ti kalapaw ta no saan ta nga agtrabaho. Manulaang matimatmat gadan ta dito'y lugar tayo. Nabibiit ang makaurnong ta no makaabruda. Kumusta kayo dito'y nanang? Pasensya kayon ano italaang manen anak kapasyarak. Nasaya at latamay, naimbag man ta nalagip mo tinagpasyar. Kunaklaki di no nalipatan na kamay. Saan mo't nanang? Talaga laang ama kumikumak ita. Madama nga minti pa nag-apply ko ka. Panag-apply mo itay? Saan ang napagasatan ni Johnny nga agabroad? Iso nga ipadas ko man matiag-apply. Ay nawaw, di sayang tigastos na. Sayang, ngam talaga akas tatibiyag nanang. Saan nga amin akayat tayo kat mapasamak? Ada siguro makagapaw no apay asaan anak abroad nila kay Mau. Kastalatan ti panunutan tayo, tapno saan anasakit unay itirik na nanang. Siya pa'y lako mga rod at mapagasatan ka anak kaw. Tapno mapasaya at mumatibiyag yaw.
Wen nga rod nanang, awan pa'y mutkit di anak mi. Ang agurnungak lata iti pagbayad mi iti daga anak kaisaadan ti kalapaw mi. Kan pagpuunan mi, taag negosyo kami met. Ay wun nasaya at dayta na panunot mo anak kaw. Tapno nakasagana ti amay, no dumteng to ti para kada kayaw. Naimbaga bigat yaw, nanamayang. Kastamat kan ka dyan eh. Anyat masapul mo. Umutang man pa iti pangaldawan mi, nana. Ay nawaw, saan mo pa'y abinayadan ti inutang mo kanya? Bayadak to, nana. Di kay matanagan, taga-brood ni bakit ko. Anyat ko nam, ulitin man. Di yun ang nag-aya, nana. Aga-brood ni bakit ko, kunak. No kasta, nag-apply gayam ni Cynthia. Wala na, kat sigurado tayo dyan. Ay, jak amo amadamagayam ti panag-apply na. Wala ata na pa kumbaba tayo dyan, nana. Saan aparam mag-akas iti daduma dita? Anya lugar ti nag-applyan na ngay. Secret, nana. Mamuan yun to, ay. No ita, pautangan nakpailaang, nana. Tabayadan minto no agsweldo ni bakit ko. Saan pa'y naka-abroad ni bakit mo? Ang iyutang mo, ti sweldo na kuma. Sigurado nga rudan day dyan, nana. Ni Cynthia pa, iti ko na ayo, aya. Atoyan ti sabon agat gatangam, Cynthia nakong. Agyaman naklaunay na namayang. Kano ti flight mo nga ay? Damag ko kat agabroad ka kano. Ay nawaw, asino tinakadamagan nyo nana? Kasano anaaman nyo ti may papan iti panagabrod ko? Nilakay mo Nadakamat na idi na minsan nga may imutang dito'y istor ko. Hay, anyan ni Johnny. Imbes asikreto mi pailaan ko ma. Tingamin sweldom ijay banlasiw taaw, ting karina pagbayad yu iti utang yu dito'y istor ko, nakong. Kinapudno na nana, flight ko inton umay abulan. Ngam di yun is-istoryaan iti sabali at tao Datayo lang ti makaam mo. Ay, won nakong. Di ka madanagan, ta sa anak mo't amarites. Apay nga italaasin nung batam ti awag ko si ka Johnny. Pasensyakan bakit? Nagadumot nga min ti pakakumikumak ditoy. Ngam naalam ka di ti kwarta nga impawit ko? Wain bakit? Nagpasintro akitay bigat. Saan atila pangigas-gastusam iti kwarta Tungpalam ti nagsaritaan ta. Wain ka di bakit? Awan rumbang apagdanagam. Itad mo ti advance payment ti daga. Ngam siguradwam nga adda itad da arisibukan ka. Saan amabalin nga awan? Bayadam mo't laang ti utang takadana na mayang. Nakababain no pagurayan ta ida itinabayag. Bakit? At na panunot ko. Oh, anya mo't data na panunot mo. Anya nga tanurugya akong tinegosyo a plano ta. Tapno dumakkel ba ti kwarta nga impawit mo? Maudin tulat ta ti bayad ti daga anak kaisaadan ti kalapautan. Anya? Ituloy ta ti pigiri a plano ta bakit? Ken mangkita kiti maabangan a daga, tagpamulak mo't lang iti natang. Isupay lang ko mati pangusarak iti kwarta nga impawit mo bakit? Kurang mo't lang data. Inutom ti mangipaw tasyak ti makaam mo bakit? No maipapan iti pigiri, kat adamot ka padasak dita. Amok no anya dagiti rumbang aramidag. Iso asan amasayang ti kwarta nagpanlugam. O sige, siguradwam laang anapintas day ta planom. Hello, Nanang. Kumusta ka dita balasiw taaw, Cynthia anak kaw? Nasaya atak lang dito'y Nanang. Da kayo nga'y. Nasaya at kami mulaang iti kapsat mo. Ayun gayam, mangipaw itak iti kwarta para kada kayo, Nanang. Ay nawaw, saanan anak kaw? Adamo kwarta ni Jasmine akapsat mo. Sabali tinaggapukin ni Jasmine. Sabali mo't tinaggapo kanyak, Nanang. Amangan no ada maibagan nila kay mo. Diyak kayat ti makiap-apa keng kuana. Apay ko mga agungot nga'y. Adayumat adakdakkel ti naipawit ko kan kuana ngam tiitad ko kada kayo. O sige, ada keng kaday ta anak kaw. I-message ko to ni Ading Jasmine, ta iso ti mapan mga Nanang. Gumatang kayon tumatan iti gatas kan vitamins yo.
Naangan nga tada dyan ti daga ni Timyong anak kaisaadan ti kalapaw na, mayang bakit? Isumot ti kunada lakay. Mano atawon nga minin tinapalabas, ngam saan pa'y anabayadan. Ay, jak man amo kadakwada nga agasawa. Jak amo no anya mo ti plano da di tadaga. Kung nga raw, apay nga akas dyan. Imposible mo nawan mo urnong da. Mabainak mo't nga agsaludsud kadakwada. Tama nga no panunutin da abibiyang aktibiyagda nga agasawa. Utang danto pa'y dito'y istor kat saan da pa'y abinayadan. Di oray ti bayad ti utang dalaang ti singiram bakit? Ipalagip mo tama nga no nalipatan damutan. Wan lakay, ibagak to no lumabas manen ni Johnny dito'y balay. Di ko nam kanyak ite, kat agbayad daking ka no makaabroad ni bakit na. Isumot ti kunada. Ngam awan mo't nga aging gaita. Iso asing girim ida. Sayang mo dayta no saan da abayadan bakit? Anya ti bagayo na namayang? Ti bayad ti utang yukan bakit mo nga ay. Ha? Ay wine. Nabayagan nga uru-urayak ti bayad yaw. Apay day jay. Nalipatak mo ang paisaw. Ay nawaw. Agbayad kayo mutan ta isupay nga ikatang ko itilako. Di kay madanagan. Tano umawag manin ni bakit ka? Ibaga amang ipauit iti pagbayad may. Agyaman ak unay. Nay, ano ka? Apay akasla na puyat ka. Sakit man mano amakita ka arumwar. Napuyat ang agpaisaw, nana. Anyamot ti pakapuy-puyatam nga ikatawan mo trabaho. Nagaduan, nana. Sige, panawan kayo nawanan ibagayaw. Dayjay laang matkit day. Impalagip ko laang ti utang yaw. Taamangan kunak no nalipatan nyo matag. Itay pa'y nga agriring ta cellphone mo, ngam italaasin nung batam. Pasensya ka na bakit? Busy ka talaga. Among mag. At dati garden kan pigirita nga sa asikaswag. Kunak man no addain nalam atauhan mo. Adda, ngamnas ka na bantayak ida. Tapno makasigurado ak nga aramidin dati trabaho da. Sakit na bati ti cellphone ko dito balay itay. Aywan, ayan nga iti video ti garden kan pigerita. Isen ko intun bigat bakit? Aguray ka. Apay ka di bakit? At parikot? Apay kasta ti itsuram, kasla napuyat ka. Wano, masakit ka. Ay nawaw, saan mad bakit? Epekto laki di da ito ti panog ko. Ay nalakay, aginanakamot ngamin uray sagpaminsan. Wen, bakit? Agpakat ako, naglutak pa iti kanag. Kalpasan na, aginanak mo tayo. Mabalinmat nga ag-video call ta, kabayatan ti panaglutom. I-charge ko pa ti cellphone ko, tanay. Malubluba tayo, bakit? Sige, di mo liplipatan ti isend mo kanya, kwan. Nakitak ni Johnny iti pigirin ni Albert, mayang bakit? Ay nawaw. Anyat ar-aramiden na iti pigir iti kalugaran tayaw. Agvid-video, mag. Para iti anya kanumit lakay. Dahil tati saan ko na sinaludsod, bakit? Medyo adayuak nga main. Saan ako nga masidagin ko na? Wano, agvlavlag mutan. Siguro ha? Diyak mo, bakit? Ang anya ko mga iti bibiyang ta, kat biyag na mutday ta. Tinapatag kat awan dakas ngar aramiden na lakay. Bakit? Nabuyam dagiti video ken picture nga insen ko ken ka? Wanlakay. Kukwata amin dagi jay. Siyempre bakit? Amin nakita mi ti dadya video ket kukwata. Nagsuldo ka, mangipawit ka manan. Tapno manayo ng tinegosyo tawan. Naragsakak launay lakay. At least, amom tinangus usaram iti kwartata. Panagkunak kat mabalin kun ti agbalin adon niya no agawidak. Aywan bakit? Uray saan ka nagtrabaho no kwa? Aywan gaya. San pa'y anabayadan ti daga anakaisaadan ti balayta? Bayadak to no makalako ak. Sikat ti makaamo lakay. Adda pa nagtalagkukan ka. Amok akabailam nga aramiden dagiti ibagbagam kanya. Agyaman aklaunay ti panagtalag mo bakit? Sige, agpakada kun tani. Ado ti agur-uray at trabaho kanya. Kaano ti flight mo, Manang Cynthia? Intun umay abulan pa'y ading ko.
Asino ti mangsukon kang kangay manang? Ni Manong Johnny ka de? Saan, ading ko? Saan nga amo ni Manong mo ti may papan iti panagawid ko? Ay nawaw, apay ngay manang. Di mo impakaamukin kwa na? Una, takayat ko asorpresaan. Ay, Among ka di? Adda garden ken nalango a pigarimi. Iso tinangusaran na iti kwarta nga impaw it ko ken kuana. agpay sumanang? Wen ading ko. Adda ginatang na adaga. Ket iso ti inaramid na a pigary farm mi. Ken nagabang iti daga. Isong addamot laeng garden mi anarawa. Kabaalan na nga aramidin dagita, manang? Siyempre, adda tauhan at tangtangdanan na. Ah, kastagaya manang. Di mi amo kininanang ti maipapan iti dayta. Saan kami nga min nagpaspasyar iti ayan nyo, sipod nagabrut ka. Agpasyar kayon to ano makaawid akon. Tagpa Thanksgiving kami mutlaang. Okay, manang. Adan ti jeep, agtiksakto kang kano nakaawid akon. Anyat ko nam Jasmine, imawag ni manang mo itay. Wala nang, kat na ko na nang agawid ka no. Agpay siyaw anak ka. Agawidan ni manang mo. Wala nang, jakla na sa ludsod, nalpasan ti kontrata na. Wano agbakasyon laeng. Ay na, magagara naklaunay ang makakita kin ni manang mo anak ka. Kasarita yun to intun madamdaman umawag manan. Ada kanugaya man negosyo da iti lugar da nanang. Aya, wen, ada kano tinalawa agar din kan pigirida. Saan tay laang ngamin nga ammo, ta saan tayo mat anak paspasyar iti lugar da. Ngam makita tayon to, taag pa Thanksgiving da kano no agawid ni manang. Cynthia! Ay, unay kan lakay. Kas kamula nakakitan iti alalya. Nakabaybayag ka pa amang ilukat iti ridaw. Agtugaw ka bakit? Diyan ka mo agawid kagayam ita. Kaya't ka ngamin asorpresaan. Iso adya kung di nakamat ti may papan iti panagawid ko. Imbagam kumamot atap no sinukon ka ijay airport. Kabailak mo ti agbiyahe asisyak laeng lakay. Sa bagay mo't kidi Ay, sige, panawan ka labi ta itimplahan ka iti kapem bakit? Saanin lakay? Anya nga ruti kayat mo ngay? Kaya't ko amakita ti pigari ken nalawa agarden ta. Ha? Ay kwa, agin na nakapay bakit? Itugot kan tulaan nga ijay no kwa. No makitak ti bunga dagiti sakripisyo, sigurado ajak marik na ti bannog ko lakay. Di ka agapura bakit? Di bali ta saan mo't atumaray ti garden ken pigiri. Makauray da kita. Para kada kayo na namayang. Ay nawaw, agyaman naklaunay nakaw. At dapay gayam pasarabok nga imported. Una, apay ko maamalipatak ti tao akanayon at tumulong kada kami. Ay, gayam, agpa Thanksgiving kaming to, nana. Para itay? Ay nawaw, kasla diyo ammo nga adda ti pigari ken nalawa agarden minana. Pigare kun nalawa agarden kunam nakaw? Wala na, isumot ti pakakumkumikuman nila kay ko. Katno kanayon nga agpupok nila kay mo di tabalayaw. Awan amok a pigare kun nalawa agarden na. Anya? Angamjak ammo Amangan no adda nga agpaisaw ngamjak laeng nakita. Anay ko, sigawag bakit? Apay ako mabil ka ngay. Awanan kay tiba. Anay ko marami. Ay nawa, nagapom nga minay Naggapuak iti lokasyon ti pigari ken garden adakda kamatam. Awan babain mo amang ibagbaga ako kam dayjay uray saan mat? Bakit? Nangip ipanam iti kwarta ngayon pawpawit ko kan ka ha? Ay ko, bakit? Agpalawaga kang ka. Awanan kay tiba. Anay ko! Diyak ang mga ululbudan naklagayam. No sa anak pa'y anagawid. Awanan, diyak maamwan tagpaisaw. Kinapudlo na bakit? Nailaw anak namin. Nailawan ka?
Nailawana ka lang isugal iti kwartata, bakit? At mo ka agdubli timpawit mo. Diyak napupuutan na dakil magaya mo tinabak kanyak, bakit? Talaga nagpuskal di pa nagrup-rupang! Aray ko! Sinayang mo ti mano atawan a sakripisyo ijay abroad! Kaano ti Thanksgiving yu, manang? Awanin maangay at Thanksgiving ating. Ni? Apay ngay, manang? Wan nga rod anak kaw. Ada ka din napasamak adi mi amaw. Nabayag gaya man nga inululbudan nak nila kay kunanang. Saan ka maawatan, anak kaw? Saan mi ako kwa ti pigari kan garden iti video nga incessant na idi addaak pa ijay abroad nanang. Sabali at tao ti akin kukwa kadagi jay. Andiya? Ay kaslaak mabagtit nanang. Ay, di mo ipalubos anak kaw. Agbalin ka na tibker. Di mo sayangin tibiyag mo. Sayang mat ngamin nanang. Sweldok iti mano atawan tin sugsugal na nanang. Maawatan ka, manang. Ngam saan pa'y anala daw ti amin. Mabalin amang rugi ka manan. Husto ti naibaga ti kapsat mo, anak kaw. Tay kunada nga rudan, habang may buhay, may pag-asa. Anyat masapul mo dyan ay. Ni Cynthia nanang, adda ka day? Mabalin ang makasarita? Awan ni Cynthia ditaw, nagsublin iya abroad. No kasta? Nag-flight manen asan ang nagpakpakada kanya? Ay nawaw, kalpasan ti inaramid mo apan ang loko kang kuana? Nanang, nailaw anak na haeng. Saanin ang maulit ti kasjay? Sinayang mo ti sakripisyo ti anak kaw. Amok abidot ko day jay nanang. Aminado akmat ka. Makitagkad ka kay di mo, agurnong kay ti para kang ka. Di mo namnamaan ti ipaw iti anak ko nga asawam. Siyaklat ti asawa na nanang. Adda karbang akiti kwartana. Hay, agsabdang ka man si ka dyanay. Kasano ko mga italak na ti matmat gadan na kang ka, kat saan ka maggayam ama pagtalkan. Ila ko na gaya man tinaga anak ka isaadan ti balayaw dyan eh. Wan, tata Doming. Ila ako dan iti sabali tawan mo't pagbayad ko. Ni bakit mo ay? Nagsublima na ni Jabrow. Ngam saanin ang mga ipaw-paw iti kwarta kanyak, tata. Linukloko mo ngamin ni bakit mo iti mano atawan. Awan ammo ka pa panakita, tata. Noo kilaan kada kayo. Mula ako matibang kagyaw. Agpatakdirak mo't lang iti simple akalapaw ko ijay. Di kayo madanagan. Tanod na maapit ko. Ibingayan kayo to. No siya, okay lang kanyak. Ngamnas ka na kasaritam ni Nanang Mayang. Tayo sulatan ti agdesisyon. Mapanak to nga rod iti ayan nyo, tata. Wana, no saan mo kumasinaysayang ti kwarta ni bakit mo baraw? Nasaya at kumatibiyagyo ita. Impalubos mo tumit nga may maulaw ka iti sugal. Adda kanumot impawit ni bakit ko kada kayo, nanang. Anya ko maitano adda. Ape adda kayo laang ti pawitan na nga eh. Saan a para kada kami ti kwartang ipaw-pawit na. Para itinegosyo a plano na dayjay. Kan maysa, saan na nga impaw iti buo aswildo na kada kamay. Amok kung kunayo man laang daytan. Agpaysot ibagbagak. Awan bibiyang mi iti kwarta ni Cynthia. Ay nawaw, bagbagan nyo mat ngamin ti anak yu ananang. Di yu kanunungan ti kasta nga ramid na. Laglagi po nyo nga agasawa kami lata. No saan mo kumaadinadaal ti panagtalak ti anak ko. Aging gaita kat sika kumati pangipaw-pawitan na iti kwartana. Ni, apa yan? Anyat mapaspasamak ditoy? Bagbagam ni nanang mo. Tadi na kanunungan ti kasi nga aramid ni Cynthia. Kaslaawan asawa na iti kasta nga aramidan na. Ni, hagtanang kaamanong dyan eh. Saan akas ti panagsasaom iti inak? Saan man ada kami ti gulwam? Maminsan pa nga umay ka dito'y balay amakiapa. Ipabarangay ka! Hello? Nasayaat mo tayo mawag kamutlaan kanyak. Anya jay nadamag ko? Apaam kanumot ni nanang? Wan takonsentidor ni nanang mo. Agbaing kamot Maminsan pa'y amapan ka ijay balay nga agiskandalo makitam. Ay nawaw. Agtrabaho kamot ngamin no kayat mo ti agbyag.
Saan asikapay laang tinatangsit dita? Wan tawan mo't ngaminan bibiyang mo kanyak. Ha, na, kayat mo sa ti maidaruma. Kayat mo te ipabayad ko dagiti ginastos mo a kwarta, ha? Ti kanyak lang, ikan nakiti may sapay agundaway. Awanan, Johnny! Awanan pa nagtalagkukan ka. Saan ka nga ruto na makisinublan kanyak? Saanan? Di mo gulgulwan dananang ijaya, hunak manan. At dalamangag ko, siyak amis mo, ti mangidarungkan ka. Ay, nawaw! Saan mo awaldasan wano sayangan ti kwarta a para ko maitimasakbayan ti pamilyam. Nang runa pay no dagita a kwarta kat saan mo mat ang nagbanugan. Saan arason ti panakailawan. Ngamin, tunggal may sakada tayo kat ada choice wano desisyon na. Kat tapno awan to ti pagbabawyam, aramidem nga rod kumano anya ti maiparbeng. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Kaano ti off nila kay mo, ami ading ko? Apay nila kay ko. Numabaling ngay supay laing ti mga sikaso ko dagiti anak yo. Tas sika kumamot tagbantay di ospital. Amumot amano nga aldawon ano ospital ni nanang. Ni manang nadet ngay. Isutad da iti ospitalita. Nga magtrabaho mo tinton bigat. Agsisino kat tayo kuma. No siyak, saan amabalin nga aglangan nila kay ko? Saan mat amabalin nga itugot ko dagiti anak ko ija ospital? Naimbag kada kayo kinimanang ta saanan amaaw-awir dagiti anak yo. Wen, nga madamot trabaho mi. Isa pagtitinulungan tayo kuma. Ibagak to no kasano. Ngam ita, alanganan pa'y laang. Tano ag day off nila kay ko. Rest day na mutin day jay. Ay nawaw. Imay ka numay, ni Manong Benji dito'y balay itay, ami bakay. Imay nga road lakay. Ay nawaw. Apay ka na? No ag day off ka, kat si kakano ti mga sikaso kadagiti anak ta. Tasyak mo't ti mga sikaso kininanang ija ospital. Ay nawaw. Amo damay, amabambanno kak iti trabaho. No agdi ufak, akit inanak mo tenday chay. Day ta nga road lakay. Anyang itin sungbat mo kin manaw. Imbagak nga alanganin Nasayat mo't nga ron no kasta. Ano sanda pa'y lang, tadadakilan dagiti anak da. Awan, timaw awer. Agpayso lang unay lakay. No daddo mga min, kat narigat akasarsarita dagijay akakabsat ko. Ang mga numapan kay jay, kat awan to ti may sukat kang ka. Kasano mo ti trabaho nga isuda aya ti mang palpalamot ti pamilyata. Saan mag? Iso nga uray sa anon Kabailan damo daytan. Kumusta tinapa na, Manong Binjay? Nakapagsarita kayo kini Ame? Wen, ngam alanganan ka no, mate. Ay nawaw, talaga ka di asaan nga agsakripisyo para kininanang? Kanayon mo takas jeda ja kapsat ta. No da kasapulan dananang kendatang, ket awan bibiyang na. Di na mapanunot dagiti sakripisyo dananang kentatang para kinkwa na idi? Saan apulos? Kita iti nadadahil ti kusina ti balay. Gapoy tinargay adaga. Ida pulos ti mulong. Ore mang kumusta ken nanang idi. Awan apulos. Talaga ama naging bubukod day ta aburido. Ay, awanin na. Siyak tuman gaya man dag sakripisyo. Ano santa pay laang amanong? Tadatalaang mat adwa ti mangisaksakit kadagiti dadakkel tayo. Wenen Panunutan talatan a para kininanang ti araramiden ta manong. Di ka madanagan.
Tanumalpas ti trabaho, umayak adagos dito'y ospital tapno makatrabaho ka mo. Kumusta ni Nanang yaw na det kaanakan? Kas jay latamot ante, awan nagbaliwan na. Adda ka di tumtumaran na nga agas. Ado nga rod ante. Saan sa ngamin anasigod tirikrik naan na kaanakan? Saan ante? Uray da kami. Di mimetla ang amo nga adagaya man rikriknaan na. Tain limod na mat. Angam di tay lata mapukawan itinamnama kaanakan. Adda ka asi tinamarswa. Ket no anyaman ti plano na para iti inayaw, agbalin kay anatibker kaanakan. Wen ante, agyaman naklaunay kadagita apang magbagayo ah. Ala, agpatuloy akon ante, tasyak timang sublat kinimanong nga agbantay ita. Ni ami ngay, tultulungan na kayo kaday. Day tapay ti may sa apa kasikurak ante. No ada ti rigat dagiti dadakkel me, awan pulos bibiyang day jay aburido. Agawid tayo iti ayan ni Nanang ita, David, lakay. Iawid da magaya man. Ay nawa, apay ngayawid da? Nagimbag ka day? Awanin ni Nanang, lakay. Ah, anya? Natayan? Wun lakay. Itay lang ka no, kuna ni Manang na det. Ay, una yan. Iso nga agawid tayo ijay balay. Iti kasta, awan mo't maibagbaga dagiti kakabsat ko. Anya nga oras? Kaita mo lang ah. Sakit ada trabaho inton bigat. Ijay kanton nga agrubot ah. Ang mga nod na may baga dagiti kakabsat mau. Apay kumangay. Isuda aya timang palpalamot kada tayo. No saan ka ngagtrabaho? Adda itid da, alamutan tayo. Sa bagay mo't hindi ah. Mala, mangitugot aklangan iti uniform ko. Bakag? Itatan na itabonan ni Nanang. Da kami ti agnaed iti dayto abalay manong Benji. Mabalin lang tamat. Taplusan kayo nga agabang. Awan mo't lang agnaad dito eh. Siyempre, adda karbangak iti dayto abalay. Tasyak ti burido. Okay. Kasaritam to ni Manang nadet ah. Apay ni Nades? Anya ti ibagakan ko na. Ibagam ada kami ti agnaed iti balay a pinanawan ni Nanang. Ngamin, siyak ti burido. Siyak ti adda karbangan na nga agnaed iti balay da Nanang. Pagan ano kumamot ni Nadet ti balay. Kat addamot balay da. Adda balay da. Ngam anya ti amu tayo ngay. Ang mga numakinnagaw day jay. Sigakit di mo't ami. Advance law na ti panagpampanunot mo mag. Siyempre, ti para kanya kat para kanya klaeng. Kas jay mo't dito'y lugar tayo. No asino ti burido, iso ti mang tawid iti balay ti parents da. Depende lang tamot ay ti saritahan dagiti kakabsat. Basta, kukwak day ti abalay tasyak ti burido. No anya ti nakairwaman tayo, ay kat iso ati masurot. Ay nawaw. Alisto ka amang tagikway ti balay dagiti dadakkel tayo. Ngamida grigrigat da. Di ka pulos nagpakpakita. Agpakita ka laang no kaano akayat mo. Umayak man manong Benji. Anyat gagaram na det ating ko. Nakita nga ada dagiti gamit da ami iti paraangan ti balay day di Nanang. Wen, tag na da kanumot ni Jay. Ay, kastaya. Awan na dakdakamat na kanyak ah. Siyak ti kinasarita na iti napanalawa sa ating. Apay asikala ang ti kinasarita na ngay. Nakuna na asyak kanu ti mangibagaken ka. Sigun ken kuha na, kat iso ti adda karbangan na iti dayjay abalay gaputa iso ti buridag. Dayta ti pagalistuan dayta a tao. Un nga ro da. At dagayang plano da nga agda iti family house tayo. Ngam na adda ti rigat, saan da tumulong. Asino kanumot tinang ibagakin kwa na ako kwa na dayjay abalay? Desisyon na mata, ta iso kanu nga ro ti buridag. Ay nawaw, agraraman aburido. Iso nga agpaiso ti burido. Ngam kwartata adwa ti nagastos tapno mapatarimaan dayjay abalay. Idi nagsakit ni Nanang aging gaapim musay, datamot ti nagsakripisyo. Ita, kayat naasulwan ti balay? Kamaudyanan na, saan tayo mutlaangan ang magastusan iti abang lakay? Wen nga ron bakit? Husto lang gayam, ti desisyon kao. Desisyon mo. Ti desisyon kao, amang asawa iti buridag. Kastamot ngamin tinakairwaman tayo. No asino ti buridag iti pamilya, iso ti mang tawid iti balay. Ay, naimbaglaan at buridag ka. Naku nampay lakay.
Uray anya ter aramiden damanang nadet ken Manong Benji. At dala takarbengak iti dayto abalay, tasyaket nga rod ti burido. Kasta, aba ka. Ilaban mo, ti karbangan kas buridag. Siyempre ilaban ko talaga. Apay ko mga agpaaba ka kadakwada nga Si kagayam ti agnanaed di tabalay day di Manang Esther. Siyakmat ngamin, Auntie Osang. Husto tapno addamet agdalos. Natural. Siyak ti agnaid dita, tasyak nga rod ti buridak. Awan karbangan damanang ken Manong iti dayja abalay, Auntie. Anya, Saan ka di akas jay, Auntie? No asino ti buridak iti pamilya, iso ti mangtawid iti balay. wan, kasta tinakairawaman tayo. Angam depende lata no anya ti mapagsasaritaan dagiti agkakabsat. Ngam buridak lata ti adda karbangan na, saan ka di, Auntie? Depende lata iti sitwasyon. Saan mo't kit di adakes no agnaed kayo dita? Ngam di mo iyimot kadagiti kakabsat mo Tado mo't ti sakripisyo da para kadagiti dadakkelyaw. Responsibilidad damat dayjay kas anak. Ay nawaw, si kangay mo, anya ti akam mo. Adda ka din na itulong mo, idi agregregat dagiti dadakkelyaw, Ay na, Auntie, change topic man. Apay aday tamanan ti pagsarsaritaan tayo. Sa dino ti papanam, kaanakan na det. Ije ayan da Manong Benji, Auntie Osang. Ay nawaw, apay ijay. Nauram ka no ti balay da, Auntie. Anya, nauram ti balay da kunam. Wen, Auntie, iso ti ibagbaga na kanyak itay imawag. Kahit adda ti mulong kadakwada. Adda ka no, Auntie. Ay sapay la kumaatawan na dangran kadakwada. Awan mo kid di, Auntie. Day talaang tas saan daan na irwar dagiti kagawaan da. Kasanumot ang nauram ti balay da aya. Day ti amwak, Auntie. Saan kami ngamin nakapagsarita na imbag kini Manong itay imawag. Orayan na kaanakan, sumurutakan ka. Mapaanak mo't iti ayan da Benje. Anyat umay mo ibaga, Manong Benji. Nadamag mo't siguro tinapasama kiti balay mi ami. Kahit Numabalin, kat dito'y kami kumapay nga agnaed. Da kami ti makamu iti paglutuan mi. Ay nawaw, saan amabalin, Manong? Nalawa mo't ti family house tayo. Di ka madanagan, tano may papaniti kanan mi. Da kami mo't ti makamu. Kasaritak pa'y ti asawa ka. Na, apay ati asawam ti agdesisyon. Kat balay mo't da ito, dagiti dadakkel tayo. Narigat mat no agnaed kayo ditoy, kat saan tayon tong agkikinaawatan. San kami mo't aman nakiaba kay? Ijay balay damanang nadat nga At least ijay, takanayon nga awan nila kay na. Isulaangan ti kasaritam, tapno maliklikan ti parikot, Manong. Wenno saan, agabang kayo pa'y laang, kas iti inaramid mi ide. Anya. Apay ko mga agnaed da ditang. Sa anak mo't kit di nga imanugot Ang mga no agnaed da ditang ikat gulo ti isang putda. Day tamot laang ti may sa apagdanaga. Iso asa anak nga imanugot. Ay. Narigat ti makiap apa. Kan amangan ko no agnaed da ditang. Kat saan dan to apumanaw. Pagbalinin da kitay, nabalay da ditang. Wen nga rod, amangan no da tayon tupay kay di ti papanawon da. Dahita ti panunutay, baka. Anong sandamot agabang Nasjay mo tinaramid tayo iday. Wenno saan, agnaed da iti balay damanang nadet. Di bali taman manumit nga agawid ti asawa da di akapsat ko. Iti anya agapo adi mo pag naeden da Manong Benji kan ti pamilya na iti daytoy abalay, ame. Adda karbangan mi nga agdesisyon, tabalay mi mutten da ito'y manang. Agraraman kakit di Makapaburok man iti dara ti kastang aramid mo. Na, apay nga agungot kayo ngay. Uray asino pa'y atao ti pagsaludsudan tayo. Talaga adagiti buridak ti mangtawid iti balay dagiti dadakkel da. Amang ano nalipatam, akwartami kini Manong Benji ti naaramat. Tapno mapatarimaan da ito'y abalay, idinarga iti daga di taasidag. Da kayo nga rod ti adda kwarta na. Ay saan man ada kami ti pangar-aramidam iti kasta.
Idi agrigrigat dagiti parentes tayo, di kay tumulong. Itatawan dan, kayat yu abukudan ti balayda. Kas na kunak itanyan, siyak ti burida. Awan bibiyang ko, no si katiburidag. Amom lang arudan akasapulan da manong ti temporaryo apag naedanda, tanauram ti balayda. Kastapay lang ti kapanunutan met. Anya a klasik akabsat aya. Ano sanyo pay lang dito'y balay, manong Benjay? Ay nawang, siyak tupay ti mababayin kada kayo kan lakay mo, nadit ading ko. Di kay madanagan, tay manugot nila kay kung agnaad kayo pay lang dito'y balay. Pangururayan tayo amalpas ti kalapawyo. Agyaman kami laon hay ading. San kami kung mga agnaad ditoy? Tadamot family house tayo. Ngam sa bali mo't ti kapanunutan ti burida kiti pamilya tayo. Para makita amanong. Para makita no saan tong agpatulong kada tayo. No sa anak lamas yan kadakwada. Sipod pay idi kat kasjayan ni Ami manong. Managing bubukod akabsat. Aging gaita, awan nagbaliwan na. Imbakbakat na ngarudan ti kasjay nga ugali na manong. Agaman niya nga ading ko. Baybay antayon ano kasjay mo't ti kayat na. Narigat mo't lang ti makiap-apa. Ure kasjay ni Ami. Kabsat talat-taray jay, ading ko. Dumagas ka man pa'y tagsarita ta amay kaanakan. May papanitian niya ti pagsaritaan taan ti usang. May papan iti kastang ugalyom. Ay nawaw, apay ka di ante, anyat na pasamak. Iti anya agapaw nga iyimot mo ti family house yo kin ni manong mo abenje. Ay nawaw, nagipulong da kada kayo ante. Sa bali a tao tinakadamaga. Anya? Ammom lang aruden anauram ti balayda. Di mo ammumet ti tumulong. At dadamit iti ayan damanang nadet ita. Gapo taawan bibiyang mau iti kapsat mau. Naimbag ko tanaanos dalataken ka. Saan da kayo agubatan? Ay na ante, uray anya pa'y ti aramiden da. Siyaklat ta ti buridak. Kaya't asawan day ta. Adda karbangak iti balay day dinanang. Saan nga agbaliw day ta anya? Agtanang kakanakan. Saan laamay may sa ti aldaw? Ang mga nudumteng tumet ti panawen at tulong damit ti kasapulam. Saan to ang mapasamak day ta ante? Uray pupuutin nyo. Anya jay nadamag kaw, na-stroke kanumo nila kay mau, ame. Ay, wan nga rod anti usang. Kumusta mo ti kasasaad na iti ospital ita? Saan pa'y ang makasarita itinasaya at anti? Ay, day takit din. Anya timbaga dagiti doktor. At dapay namnama ang makarecover ni David. Adda kanong ngamnasken ang matutukan. Sakit narigat ti agaywan iti stroke patient. Ay, wan nga rod anti. Itapay laang kat masiksikuran akon. Anyan tulaangan nga iti pagbanagan ti pamilyami. No saan nga agimbag nila kay ko. Kumusta mo't tanti kasasaad yu dito'y manong Benjay? Kasi tapo, nasayat lahat na ading ko. Napintas mo gaya man ti balayo. San pa'y nga ron analpas ading? Kurang ngamin ti budget, iso adayta. Inuton mi kinimanang mo tesa. Malpas tulat ta ka di manong. Wal matkitiya. Nalakla ka ama ilupas no adda tinarugyan. Anya ngamin ang tigagaram ading ko? Di mo ka dinadamag tinapasamak iti asawa ni Ami manong. Ha? Apay ni David? Na-stroke ka no gayam. Anya? Aw-awid dala ka no ije balayda. Kasanong nga rodan dayta? Kasanong ti panagadal lagit anak da? Dayta ti saan ko nga ammo manong. Saan kami pa'y nagsarita kin ni Ami. Urayak na iso ti umasidag kanyak. Naawanan sa bale pagpatulungan na dayjay. Sigurado akasarita na tamutlaan ading ko. Bumuludak man pa iti kwartayo anti usang. Ay, sapay awan kwartami ita kaanakan. Uray 5,000 lang anti. Ipadas mo ti agpatulong ka dagiti kakabsat mo Mabainak met nga rod kadakwada anti. Panagkunak ket mapakawanda ka dagijay. Nasaya at danadet ken Benjay. Kasano no saan anti?
Urayan dalaang asikat ti umasidag kadakwada, nakong. Ay nawaw, kasanumot ang naibagayo ti kasta ante. Nakasaritak ni Manang Munadet. Saan na nga indiretso? Ngam kabayatan ti panagsarita may. Madlaw ko ama asyanda iti adda akasasaad jo ita. Italaang manan ang nagpakita ka kada kami ami. Papuskula kun ti rupak manong Benji. Ah, Amok anadamag yu tinapasamak kin nila kay kumanong. Parikot mi launay ti kwarta ita. Amangan kunak no adapay may pabulod yu dita. Sa anak mo't ngaminan ang makatrabaho. inton katapusan pa yung agsweldo kading ko. No kasapulan yung ti kwarta. Ano samtag subli dito inton Martes? Agyaman launay manong. Awanan yaman na. Pasensya kayon akadagiti dakas ng impakpakitak kada kayo iti kalabos manong. Amok adakkel tinagkurangan kan nagbasulak kas anak kan kabsat. Ngamsapay la kumata mapakawanda. Nabayagan ang napakawan ka ading ko. At dalat to sakit tinagam. Ngamjay ko nakngarod. Kabsat kalat ta. Alam na gitoy. Ay na, nagadua prutas manang. At dapay karni kan bangus. Nagpalengkeak itay, iso ani na yun akon, tapno adda ti para kada kayo. Ay na, agyaman naklaunay manang nadet. Awan anyaman na ading ko. Basta jay ko agbalbaliw kamatan. Un manang, gapu iti kastoy ang mapaspasamak kada kami. Naamiris ko akam malidag iti inararamid ko iti kalabas. Leksyon ko maday takeng ka, tabaliwam dagiti dakas nga aramid mo ading ko. Di mo urayan nga adadakas ang mapasamak, sakbay ang makaamiris ka. Piliyam ti agbalin anasaya at akabsat iti amin nga oras. Ay nawaw! Pilian tayo ti agbalin anasaya at akabsat. Iparik na tayo ti panangipatag ken respeto iti amin nga oras. Saan laeng ano adda kasapulan tayo kadakwada. Di tay kuman urayan nga adapay dakdakas a mapasamak sa tayon to agbalbaliw. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.